Se toi tu falea o ska. Ko ke fale ke wa isi mai sesi. Ya a mai se fo yo le kofa le polo kofle mai o ile malata polo al tamo Donald Trump. O se sira mai. O folo fan fa jalo fa tu sa boilo mai mo ka le vanga le viafi Make America Great Again. Ole programa fa wa rei vayaso ya male tau au no Dr. Trump asia ya rei foi fiafi mantango fie asolo na fitu le nei o masina se furu meditação le tu sanga lo a felo se furu mo fa ole aso tofi a matanga o November la tauia ya ile lo fa malanga le lei a puti o lo tatou mataisili langi o ia na ia faya me uma ole o tatou oli mafia ya pe fela ona yaile nei so ya wa te loa America lantou o lo yaile au party o lo yaile au fia a o lo yai fo ile au 44 fa pa ni pom yai fo ila tou ele o fia ui ole ole fa ta wa pe on o fa ya tu le so na nafi sorry what tatou sports seven no nafi la so lua ma fa so male veterans for the former military. Ia le fionga mo au sa Bert McKenzie. O fea le ata oto iai lau fai ngā filifilinga o le mea siri maritaua. Ia pela e uma e walangu viole Amerika. E pela e uma e walangu purple e uma e lava. O Amerika ia o le malo faa manu ieina o le malo e tamau ainga matu mau lavalo na tamau ainga. Ai o te fia. Yeah, if I'm malo for ya Kamala Harris, ya fans umala for ya Kamala Harris o upu masania ile tunu ele mo umani va se lua. Esele au le Kamala Harris. Iyo ape uma falling o tene mai le no ulo sa taua. Iyo o tene fo ie pe sukalati lo lantou iyo o lantou folinga le lano lo lantou pau ia ai pe fe ilafi mai o ni tio anta la lantou ata tau talinga e pe o le tatitia mai o pe nina le ngata i fale me tonu le tari palolo ai fa malo tu ai fa fetai tu ai wa mai ia le fainga filifilinga le malo tele America. Ma ua toe fili ai ele tangata fa auru pa e pa ele ia ole tangata tele ele fia ele fainga ona tala ia ai ole ua toe fili e avea ma peresitene ole malo tele o America. Donald Trump po Donald Junior Trump o se mea maka ingara ngei o le foto ato tupu talu mai le faitau fia se fulu o tausanga o mawai. O le fatoa il faitau watu le talaanga mai o talu ona tula i Pristine Amerika. O le fatoa alo na luale na tula i o le vaenga lea. O le ale vaenga lea tala noa tua i asiata. Fatoa faalua na tupu le melea. O se Pristine sa tula i mua na malolo lea. Ia ona toe saule toe tau vā toe fo i mai tono le no foa. O le tate vai tu singa mai e mama o ale kausanga nga kupu mua ile na mea. Ia ai mo le nei lava talu fo ma le nei vai tau ia utilo Donald Trump le o ia toe fafanguina le tu inga matati alea. Uyo le umatatu wo mai mati nai vai nga fa tau ai on o le tau te le fa talofa. Ma lo le folau sa moa ma lo le fa doa. Ia o le ala fo ile wo fa ia doilo pu lo le nei. Leanga e pe ia no fa ia tua mai le amatanga. O te fia ui el te malo lea. Tatia ia fa porkiki, honestly. Because I've always followed Trump back in the days, il taimi o whaia na Apprentice. Le TV show fo ilele o le Apprentice. Ia ora kai mea ngango ka fia ia tate mata ka malo. Mangkualanga magic word fo ilele. You're fire. Ei kalor ka malo ai fa le yang ka mai o make money mo ko pe au mata nei le proclamation na e mana tu ai lo to tala tu spa ia fo le au nai na tu ai taleni e o ngalu e ina wa sa fa pe ngal fainga e vatu ya o singa ka mai poro keki fo le pole ase poro keti mfaina e faia ai te tango turn into money e fa teleina ma fa faula i fo le la langa o fia ilango inganga o awele leile meta o le sales
Yes, I'm a salesperson by trade. Well, leva lana o fia le tu ai ngā luenga me whena leina wala ngā e sales le lau tau tala le lau tala noa. Ai ngā mafua mai whaila, o re kele o kaimi o ro makamaka i iskaili o pokalami ato ina lea. So way before ngā sau wai whaaporo kiki, sau fia uia, o te muli tai mai ai, le alalale nā. Not so much le tūlanga whaaporo kiki. Ai au no o te fia mai a uia i successful o le tamaloa. Na amata na yele taimi na tifatoa i lalo ma bankrupt. E lea ia amu ia o epe a whaapea nga e soifua mai. A makarola o pisingisi se lau pasengi. A isi kanga a maka pisingisi o ilunga. Ki whaea i lalo. Ia koe kaumwhai koe alu ilunga. Kai peila ka malolea. Ia ele fo se ele o se angiru fu balanga e kele yo anga ia mea era. Le tele yo ana ia mea ai pena te whaiatu. O au oi personal issues o lole na va male atua. O mea o vanga o e male atua mana tu langa uma. Fa masino al tanga tai na mea ia. Ia e fo isi mea fa maungia e fo isi mea mo tua inga. Ai hauia. Ma fuana o fia ia. Pea na o whaiatu so o isi au prokalame. O te fia isi tamaloa. I like his business mind. O te fia ilo na mafau pisingisi. O te fia I, you know, everything about him. Ia o te le toleratinga le tūlanga fu le lea e whai mai isi e he's mean I tamaitai. A whapea whamaonia le nā tūlanga yes so e le kau ke le langolango inga la nā mea whapena. But however, congratulations once again. O le ua joe manu malo le ia ai mai se fo ia tautou Amerika o le whamalo se taimi whalau tele le whaasoa mas manisi fo i o le amawhaina join mai ia e whaasoa I le tūlanga ua ta oto iai a fianga I le loto uai manuia ia o le alava e le anganga o le unga o le whainga palota wai le mwhana tatou whatu whapea ua sao mauli e le ingi whaafikauli o le makuake lea ai tatou te tatalo I le atua ia ua Iai le tau I masui, o le ita wha moe, o le ita leanga, o isi tangata. I really like le saunoanga Kamala Harris. O tato I le wha talofa. Mana ia I o le saunoanga no wha longolongo mai ana nei. On my way to work. A o wha saule saunoanga, I think o le urua I saunoanga lea ina ua mai ai le palota. Lea iai le ata lea mana ia I o le saunoanga a le tamaita I o Kamala Harris. O le tangata wailonga I le porokiki o le tangata tamai. La ua ia whaamanuia ma ia whaamalo I le tūla I mai male manu malo Donald Trump. Ma ua mai au na la tala noa ua ia tautino fo ia Trump o le a fisoa soani I le transitions. I le swinga. Mana tua fo ila Amerika. E o atu le si vaenga fou o kua o ese umamai le si vaenga kuai. La ua tautino e Kamala o le a fesoasoani atu I le transitions po le swinga. E fesoasoani o anisi vaenga e mo mia le fesoasoani. Ma o le a whaia fo I se awala o le file mu. Oh, nice. A peaceful transitions. Mana ia. E se maanga yon mele au isi kaimi a whaia inga e pe muso e se a. Mana ia le mele. O lo tele au tala. A o lo ina e whaia inga. Kalia whaia inga. Kalia whaia inga, ave lau whaamangwia aru ese. A e toi fia maua se si whaataita inga le lei. O le whaataita inga le lei le sa whaia le matou palemia mua le lei pa. Oi vore kako palemia mua ka mo Hipkins. Oi voi lai ai, ti nā le matou lei mana na o e malolo le lei pa. Wa maa kou e lei pa. Yes. A oa ui le isi se la u prediction sa iai le palota New Zealand. E le matou pano sa whai mua fo. Matou mala au fasala lau lunga I tatou official tauta ia. Ele isi se ala predictions. E sui e mahalo le national. Yes. Eu ia la o le fatu a doa eu I o langa pa loka fo I mo le leipa ma a inga a koa e leipa. Ai le isu ia lau. Yes. O le mena tete a te ufa pe we. Ele ai rali ele o se make ele make sao ia le urupo o le ai musu ia. E musu ia. Ia.
Matou whaasoa male manisio le auso o anga fua le matou whainga palo ta New Zealand talu ai. Yes. E sui, mori mau e voise o whaifi au lau tala lea, mai se fo i ole. Vatu e sui, e ui al tatou nau nau. Ngā ponga e se lo ono o lea na o ina fuai lau ia tilo le taimi le nā le matou palo ka New Zealand. Ngā ponga e se loa le mako kenge o oifo. Jacinda Ardern. Ngā punga e se loa marevaa. Waka ko whaingo inga o le mele. Ngā punga e se loa Jacinda Ardern. Wha mawai wha fuose i ma William Sio. Au piko. Ea. Ngā whipunga e se loa. A mata loa na malue lue le matou waa. O inano ui loa tino ai. O le aila. E oki. E oki sia mako wamio. O le aka ko paro ka pea mole lipa. Ai lo ua loto. Ua ifisi aka ko wamio. E tula ile national. Ia ile ise sea. Ale ne tula. O fo ila le whainga palo talia. Le fo ina whainei. Ile ise sea la u predictions. E toi fo i Trump i te ton. Ioi. E toi fo i ia ka malo. Ia, le na. Le la ua le whainga palota. E toi fo, le anga e iaila na assignment. E ila na assignment sa tauna tango e wha uma mua. Ia ai o ngā o whainga ko ngā whiki e ngoka wha alongo kua i le whainga o ngā paloka. Ia ka iru o ko wangari poki mai solo e isi a pe na hafuai i na le umala na assignments na luatu e whai. Ia ai man tua fu ila auto, se wha tula utala lea. A wai tau te whiu e whaavasenga i o tātou ma fau maka ko whaingo mela. E tau te whiu e whaavasenga a le whinga ngaloa i aile akua. E whiu ka ko whaingo mela e pei ar paso fu ilele mai e ke whaiwhai ako e whisasi a iro ma fau. Ko e sa o ito whinga vbole e ua puzzle my mind. E to e puzzle my mind. E mantua e whiu e koe kasei ka ungu mela. How many smart people ngau mai predict la ko whaingo mela le paloka le Amerika. How many of them le awaka mamai fa mai o le a tulo Kamala is going to what? Kamala is going to what? Trump is going to what? All le awaka mamai. Ai tatele nganga vale ya la tolanga o la tofu ya o nga na o ai talk about the economy. La economist la dowie political science o uma e tu inga failonga doctor PhDs o la kunga ai to te lo oto nga o loa mare kali o malo Trump. If you ask me asiata o nga fia kunga nga ilo mare kali e malo Trump no loa mai ai por fanga nga se karinga. Yeah. Yes. O ina to nuana o loa mai ai. Si vai si ka mai me iar ka malo fa peolo na ulu. E tilo fa pela na launga ai se por fangar karinga. Now my question is, I say out of his whole big body, le kingo ke le or ka malo wai le si ka mai Trump ke le kingo. I say na le tulo na le fanga ngai longa kingo. Fanga mai le fak ulo, fanga mai le fea. Petu ai fo. Ai ole assassination len ka mo fayer ka mai me foi le se pele se ka mai ki professional ingi fanga mangiangi ngame ole me lilo le misterio lilo ioi e fa ko ai loa oi e ke professional ingi me ka snipers pe a o register oi ma uma courses right ale se fa ko la ukala. How many Al-Qaedas are unregistered? But they are professional. American snipers, American guns. So there are a lot of people. Ko akele e fur ka mikikila ngofo papa sa kaua. E ka mikila ngofo fale alupu. E makualele yo langa fanga langa o aso uma e kuripua a yaso uma e fanga pe a yaso uma. A ele o registeringa. Ele o le skala inga. Ele o register. Ele o fa mau ngi records. Kasi nga mea ele o wai mafau isi au vai nga ye fia karango i stats. E fa mai yo ka mai kiki o fa vasi o fa yo fa vasi li ai ro ka mai ki fa ngar fanga.
ai fa fea o polo fesa le leilo ma fau e kele e o se fanga vai kele amokia o tau sisila lenga e se mea e se kilo kan ka fa le nganga i mea e se kilo ka fu ile sa o se fa le nganga o tu fu la longa ma fau ai nga psychology solo ai atil tilo ye o ko me kiki lenga di fu fanga Trump ele se fa vale yes ele se fa vale anyone has a gun po le alava pele ke ia lu ulfanga e ma fai ngong fa ngainga but o inga kongua nga o wiloa mai ai okay nga fa sao inga le o lor ko inga le e ia la longa mafuanga ya o isi mafuanga watate I can talk on and on about it on ngor manga ya o le ua mai alfa le afoi the election America. Olisia meu te fia. Olanga stands against abortion. Yes. O te fia i le tu te ele te malolea. E te atu. Ile abortion. Po ole whapa uina o maitanga. Yeah. Ai kasile mea ua introduce mai e whaasoifua malolo inga. E kau decrease ai ma wha iki ai. Le fa tupula ia o loa taua mai le tua ai me se vela me funga le waipi ala va mai tonu o tulanga o fainga o fa mal o tulanga fo ile o fainga a inga fa malosi to lolenga ngana in terms of rapes le la ka o mai so e le au popoko ier ko inga kula fongo le ale manana o ia ona fa pa ule tasila na vaenga ese lo fia even for ile tu o te malole against kei marriage matulanga fa pena e fa alongia o ia ele fa perfeito a fa ia o fa finge ia e fa alongia ele ka ngia fu o ia o ngo e fili e fa ia fa finge remember o tele tonu e fa na mai se fa fine o tele tonu ai e fi war polo fesa fi fa mai ke o mai la fu mai o tele tonu ai na le lua ta mai te fa na mai le soifuanga le nei tama maliteni a e fie loa ele ai ma se kai mi fa ngau mai ingi pepe ang kinga kulo ke ia we fa ui vai ole anti e sa ala ukala yes kasia nga saua tulo na ona saua le langi ngai or kama a boy pe afa pe ko nga me fu ele fa yangi gender reveal or tender care alanka nga kama ya le gai foi orkengi ai ona ole o langa e reisai o ilungo i te tonu o lo ainga ma le filifilinga e ke filifili ai o lai lo langa o mela nga ya fu ainga umaenga nga fanga umai kasi ma le lua kama ma le kengi ia e umai wa ma longko fa kama ma ia fa kama ma fa kengi e le la se feita i lo langa e pule o le fainga o lo langa ai ia te o le introducing o me fo yo fa ipoiponga nga fa kama fa kengi ingosia ele tau na faia na mea ele tau na pasia na mea tulo ele tau ia ai o vaenga ia e mana ia i fo ile to tu la i mayolea pristine ia congratulations once again ile tu la i mayole sunga ia Donald Trump ia ma le tele lava o to sa palota oni si fo isa le palota ina ona ele fia ia matulanga ia e pule asta fune le la lona sa ele se fo ilo o to le lango ina ia pe ana tafa yatu ia pe la e su ia ile au le yo America ma nga ole la ai luma ma la ai luma America o ia le place king era e alu ai lunga ile fa pe ro fa longo ngo fa me wo di va ma lo le sai ya o le pulo le nei ma le la usikale o me umaya sa mai o ile golf course hotel al gamalo Donald Trump ai o foi lá le la polo le por ka polo ya vai fa aftai ai foi ile faletua ya ana ai me se foi o siona ainga ya o le tina ia
o fele mako vai ngalenga ia me se fo yo se uso ia tu e pa fa te sua io sa ma wala vanoa ia e fa ai vai ia uma fa te fa ia uina le hotel na ia mama wa mai nei souvenir nei la na lo te fia ta te sau fa souvenir o la ele ula va tu fa fonga na tu a o le ia uskaya o sika mai o ia mai le hotel mai a Donald Trump to e luala e ka vai nga koru ale o le se kasi e ka re o so markasi a fa pela e te fia mana o langa o meni o souvenir e anga na ta ele oni mena fa tau this are original why la sila fia vo ele fa le tua ya Anna Frederick former Miss Samoa in 1984 Miss Samoa i lalo le suafa Anna Pentley ia a fa pela ke fia manga awai io so ma fau wa ma tu lu ma lo te malo wa lu foi lai lunga value me yes mana tu I have this I have free hats ko ru pu lo mai ai o le ile hotel lo kamalo a souvenir I have also le kama vo ile le money clip ya se I fai la si ke uma fer ka ko fonga langa le uwa va bo so lunga le value kama ale o fai atu ole ia ka male ia ai kamare le mai ke ngele le mai o ke fai kala le anga mai ia lo no winga e una maua tu ma o e se tau e le tau ngata teli ia ole wala afale I tu la fa e lo fa tal no nga le ole as so mai tasila le tama e mala le lava il est soifuanga fa por kiki o Donald Trump le mai ia ona failor ma fa tal noanga o yo le te fono o le tai au faiva nga te fo ile ia o le Pacific Leadership Forum o le tu pasa mo le te tau fa iloina fionga le loli pule semi fe pule ele ngatala e mana ia so wa fashion of ngalo ele overall fa por kiki wala ngale o mo te maloa o le veteran fo I tau por kiki tono su tato sunu isamo ia mo fi facility pe sa pa loka pe sa tapua ia kamela wai pe ia kamela sa mo fa ai ia pe sa tapua I fo ia Donald Trump ai le ngatala ile e ia le newsman ia le bo vai tunga le o manu mai e mo mi ai le family no ngale fionga le loli o ka ko siksengi fo ile e ia le si vai ngale o fa rongo ku le nga seki mai le so ngafi ia ele le pele fio mo yola na fionga ia e fa ala utele mo fa manino mo le tanto o tino tato atu malolonga fa wo le program vai nga tau palamdua o lo tasi fituiva tasi dua Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina ato November. Mawailo of Anoa te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tato I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whawo pia tato whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whebe ai. O lo no foi le tato direct transfer. E ti posi mai lau tupe le tato account ma whamali ina fasili I lungo le telefoni. Ma tino ile la faina o tupe ai nga whabetoa. Mo le tutongi no pili o le bai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhaina whatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo I tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau I mangele, be walau mai le telefoni o barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Be whaonga le tātu app po le direct transfer, e whasawa I lo taimi a mese wa tangata fo I le pensini. Pacific Easy, o la paanga mo tupe whamo moli I Samoa.
Jamila watile ua jela jitile a forfa. E pe ona fai atu a foi mai, ona fa feilo ile o le fionga ile loli ia fepule ai semi fepule ai. O se sa ave foi ma toa i tonu le parlemene o Samoa ni tausanga watu na yatu. In fact, the youngest MP a Samoa sa yai foi le na vaitau. O tele lo po to ta ela vesile retoti po le matati alto ina. Se io o mai le nei ona po. Ai ua o mana tue vala au lia le fionga ile lo li ia fepule ai. O io le teitai fono o le tu Samoa le Pacific Leadership Forum ili tai au faiva o le societe po le mafutanga o lo o lato mua a wina. Le tatou tau alanga i le pili lea ua vava ai ua tatafa ata o tau le leia. Ua ngā fua fo iata o tau sala i malai. E tu sa ai o le tatou sa ili ngā malo. Ai matele i o la mua ili vaenga lea. Whawhilo ia tuma o folo fatu. A fio mai matela mai au. E sele mana i o lo pulo lea ua fai mea no fai ai. Ia le tatou proklame e maiso Donald Trump. Ila u fionga le loli. Malo sa i fo manuia. Ia. Pa ia maurunga o Samoa manangka po i gama malu. Whakaro whaku lau ko whaere wa i malai. Vai ki fo i mara pa ia ia Samoa leoi. Aore ba malu fo i kau singa ala la kaua. Ia ele whai ngofia i aso asiaka. Skaimi wala. Skaimi fo i wa kimu. Ao Samoa mara po wharanga ro ka po inga. Rei ko maua ka karo. E ko maua langolango. Ai maise a le au whainga ranga pa ia le kua. O lo ngō manguinga si mangui o Samoa moa kai au. Whakaro whaku rau ko whaere wai malai. Maro soi fua. Tati tau whi watalofa i le angara leo le tua. O lewa o whai mea no whatu, o le pūlo lea. A o lea lau whatu au lone. E whetau i le lei lau fionga. Ia le pūlo, sa a mai sa oa i California, i le city e tau o Palos Verdes. O le city lea leena o le au milionea lava e au fia i malkamalo o Donald Trump. Leila na golf course, e sira fia uma le au Amerika. Leila no o mai ai le pūlo le mana inisi o vaenga ia. Ia le wo whai mea lo whatu ai. Ia ala so fina ngalo tūlanga o whainga palo tau wai Amerika. Malo asiaka. Me mo wha malo aku i le kō mainga o le. Alau wha aloa lo ara le pūlou lea, le pūlou o le kōa mangu o laulangi. Oe, e siringi wha au wha penga, i ar ko inga reo Trump. Oe o se kōa mangu o laulangi. Kele le vesi ma me uma sa ia, i o i kongo o wha msingunga kele. Ai koe sao mai a. E fwe lau koe sao mai, koe kūrai mai. E mawhuri e Amerika. Wha malo Donald Trump. I alo whangia le kua ia manguia lau ngofo inga malo kūrai mai wha peskengi. Ia ko ala langi a ke oe. I whai oe mana au mawhala e ko e mangurele. I whai oe mai kawhekele e ko ngeki mai ka mai kafe, vai kafe la iki mo. Ia ore me piko singang ka ua vai a lau langi a koa. Ia iai se maru ngi kau ke kele whai. I ro kūrai mai. Ia, whawhakai a saka. Wha manguianga ka mamaku kua. Ia o tama fo ua masani upu whai o malo wha porkiki. E tu usa oa. Iai se ai o ro kūrai mai. Ranga i alta dununga. Sa iai ana unfinished business fo ile les to ina. E sa di tauna wha awau le siana pae inga. Ia e panga lea sa le imanuia. Lea la ua toi wha fo. Ai ua ta ua ilo uloto. Le sau noanga le fionga le loli. E sao, koe kikia ngalo ia kako, o le kele le whaamasingo ngā whita i tunga i heri tangata lea. Sau lesi news ua kioti, sau lesi news ua kūla i o le a, sau lesi news o le a loka. A lea to e sao mai a le vano o le ato le oti sau ale koe ki e koe pereski. I au yo lea. Na oto atu whaamarianga o to uma lea Samoa e Amerika, Samoa fo ilai to tonu o le malo, ia a mawhainga ko mori aku ma wha ai leo aku wha manguyanga wha ko inga wha roli. Ia a mori atu le tātou ngā luenga le nae tutu lima vai. Ia o lia wha. Pau asia ko mai karsanga. Ia sa ua mai. Sia ko mai karsanga na mai a Donald Trump. Ia. Kele o mea ngā ofu ko inga. E pawalisi mera re me kau kia ngā ofu. O la kura i mai e mkua kiringi umangi overstayers o ka Kongo o Amerika. Hei. Peira vai aku le haka o kaukangaka re Amerika.
O le kele a wangi kupu mai e oro iai. Overstayers. Ar karasanga lava o koe mamori le karasanga aku. A reu karasanga aku ia ko inga makua a Samoa. Ia lofa Donald Trump. Ia lofa i kanga Samoa umoro i ngā. Aunga i ese kulanga e whese overstayer. Ma mai koe whafoi mai. Ai a whairoa se a kai au fōu kanka uma. Ma naia. Au te loe tarus au te loe e a voi. E sa ili a ele au ata mamai mana yo tātou tangata Samoa lai o. E sa ili a maua foi se loophole foi le e ono a whea i tātou se whaamanuia ngai nā foi vai tau. O peila o iei Amerika Samoa. Walanga o lea kama maila o yo kako kanga Samoa. Tai peia fu alfa ato fala inga le ua iei New Zealand nei. Sa ili a ala lea ua matala ia se ngale tūlanga o le citizeni inisi o vaenga. Le lalana. Le la whaile maa whaatara noanga. Lau fionga i le teitai fono. O le tai au whaiva mai le Pacific Leadership Forum le tu Samoa. E ma whaiona e sau noa mai si news mana ia lea na tupu ana nafi ina inisi o vaenga o le pili lava le nei tau whaofi o le upasi e ina lona whaitaunga lona lua. Asia kabar whawongfonga ka kungu o le kasise me mangai o le pili le. Wa kele me mangai. O le wefka o makul whaikaunga lua. Le sa e fu imako mo lo le mokor panmenge. E lenga au whakasi umai a sui a whaipule. Unanimous accord decision. Inga ia pasi whekaunga rua. O le whekaunga koru la rea whakarikari geng. O ngafi. Nga o nga pasi a fwere inga ia mawhai o nga advance nga i le whekaunga koru. Lea nga kupu a ngafi a le fwere au whakasi fwoi. Au whakasi fwoi a inga i ka mai kiukiunga. Wa o kiukiunga i o me sa kaunga whai ma me uma e a peo le e seilar komiki o panmenge le sara ko sa iriria ka upu. Keu nge lua nga fai le fionga ri fai pule atu yono e onga le pili. Keu nga mua inga ia mawhai au nga whao ngā ia descendants po suri uma o ka ngaka nge e awangora la ko kulanga i le pili oka rea. O le keu nga lua inga ia mwhai ngā awangi konginga apalai. Ia e pekai la, e rei pāsia le pārmenge e keu e rua atu yono. A ira re pai le māngai o le keu la le fionga e wawasa mana ia ma New Zealand first. O la keu inga ia mwhai o nga kokongi pēr. Kokongi pēr ia apalai a kanka uma mo la ko siksengi me uma. Ai ia koe mwhain koe refund. Maura ora u siksengi ma me uma koe refund a koare ora kupelenga whaaru. Le langa pasi al panmenge. Wa pasi al panmenge me nga. E o koe ngā me whalai e le inga ke le ka ua o le ka ko so kanga lenga whai ma New Zealand first. Mang kua whai lenga ka ko karimalo. Karimalo o mai le paki a kua uma ma le rikai kai me uma whaari a kuei ka ko foi karinga malo e le vāo le tunu o malakou e ma ka ko whaaroro maua kua i le kero mea ia le ala wa ka whafoi whinga ngalo o le whionga ia wawasa mana ia malanga paki ia kōra ko pūrou whawhikai wawasa ke le mea me foi le a whape kura mai ai pasi foi le mea e mo foi me vesi kau mea ia le o sauna me le ma ia wawasa ia whape e wha alo foi le e kokongi pea a le mea le muri koe refund umale e o le mea la piku singa kau a le la pasi so le lau pasi o le tūlanga la i te tongi e na ona pasi a to refund ia ma wana lau siksengi koe refund no kupe mana ia te lena i vaenga wa matau na matara talai whaamanuianga. O lea lava e tau whenumia i nisi. Lea foi lea wa uto e tā pātu lia te tā iso tau whenangalo wa e pei o lau fionga ma le tofa i a tele ai ma le sunga le a tau savea ma le to tele o tau. Lea e mua awina le malanga i la lo i tūlanga. O le kelo isi ka ngaka le ufa bea mai.
ava kuroa mako ingoa le au Samoa pe wa vili mai o la to ainga ma fa pe mai nga wa pasi le pili nga wa pasi le sikisengi ava tu lo ma to ingoa palai lo ma tu langa fa pe na ma ma fa ina to tau sau no le vanga le asia ka e sel banga yo o fa so longo me e fai ka ngaka mala malama a wangi fa ngumia e ka ngaka le ma malama bayangi Samoa siri mai e o lo kai mua ma kangaro kusi i whaingo ngai mea uma i a manga kua whai asia e le whape a pasi le pili o nga whape lo leo whafu se i longa wako mai ngoa ma a o nga pasi le pili o nga vero le kula fongo o kula fongo langa wa vero mi siksengi ka umai kongore o le li o lea ai inga umo la whaasoro soro i le whaingo mea e le fa pe e fa ko kope ma kur ka bo e ko fa le ko o le meka wa va ngoa sia ka ko wa ngoi se fa mu yanga o me pi ka o ren ka o a ora ka me ko pu mo le menga ya on fa so ba fo le ba lo po la le fa ngai fa ya ko si ksengi fa pe o le mele fa pe ya o ko nga melanga e wa o le si mele sa ka va e de ko miki fo ile ai le langa faso solo e vai pe makai kupu o le vale o le whaiva ma le ongo kasi ai lumanga i lo le ongo lua sisir fu a Samoa sa kaunga e maria ko foi pe whainga kupu le a whai o kangakanga a wa a maua ngā ngumela e o se ngumela ko hiki se mai mea por sfuru iwa whenenka o mai e vaenga e kai ke kusa foi a maravaenga o suri descendants le ngumela nga le ai le ngoinga o rauia kalasia ai le mangu ai le mangu whawhekai i le kua le ua kō mangu pe whawhe mon kupu e le ska mai ngumela nga ngumela e o la eligible mo se teni mo vanga mo mole a isi mea muri ka pe whana le no ke mai le se furu kausanga ma ko foi a mauri si sengi ka foi sa ka ko mai Samoa sa ngi fi foi dixing se furu kausanga e go foi ko ma fai longa si sengi e ali o foi la ka ko nga por mea a o nga baua e fa pe mai e se furu kausanga por mea a bauroa fa pe mai a mea la fai ror mea lea mea nga le whakui fai maria me kuri maka ngau le ufir ka mai ka i pe leo pue e sa war kai mea waronga pe kupuringi kupuranga pe kupulesi kupuranga alawa i fai ko o mea ma le tua mai fo yo le maua tatou le whamanuianga lea o le nofo mau loa citizeni loa to sor mele le maua tatou le taimile nei ese mai ai Samoa ia mai whainga isi atu no foi pe lau na esa noina awa o mena e ono tutupu foi lele pe a ke ua ka ko vinga ngai mea te tala mai foi lele mo le descendants ai e umai to ta se ese ia entitlement ia antu o Samoa o le kau ke le o la vea whaakasi masainga e le tūlanga o le vaenga le whaatali lau lima tausanga whatu a whailau sitiseni ma tūlanga whapena o tātou le o mai loa nga e saua ngei peke ngofo mau ngei a palai lo malo sikisengi kai au no sa lai o kei tātou ia le tūlanga na sau nungar kota tūlanga o vaenga na ia ai o vaenga ia tātou te wa o la ofisilia le lo ke e ofisilia ro ma fau tūlanga na ta upule lo fionga le lo li whaamaka e ono a fia tātou whaamata e ono a fia tātou vaenga la ia entitlements ia whaamata e ono a fia fui lele pe ake ua manguia ngei le sikisengi lea le la sikisengi ngai ko inga turu tātou a veia na upu to ina malo matua ai mana tua le entitlements le ika koua e laki mailo le kota nga e saua whailono sikisengi e te le tulia le lima tausanga e por se furu kausanga le kulia isi a kungu. O la ula whawesili, whamaka ongo a fia. Whamata ongo a fia ia nei vaenga ia. A sia ke li whape wa loa se wa ai ia ia komiki ma
ma va ia ku ia i kulanga lea wa ese le kouta ma o kouta fa ngau mai o le fa wo fo le Samoa le treaty of friendship ese la mar me le o siksi e o mo fainga a fa pena ese kai mi ko va i fo e makarango akili e ma o mai lo nga se fu ka usanga stand down ele me fainga va pe ki o komiki e Okay. O le siwa henga fo ile ia tatou entitlements fo ile ro tatou tuli se fulto sanga ona fato ai pensiona le. Taluona e no fo mau pete citizeni New Zealand. Ia ona fa talila ia mor se fulto sanga. Ia fato am fai ona tala lau pensiona. Ta sila na vaenga fa tawole o le tulanga o ta otomai ai. Ole tasifina ngalo tangata lau fionga le loli. Orisi ka ngaka le fa pe mai lava se manga ia le ave uma ia i ma descendants le fina wina le fa mai ole ale si kaimi wa ia e ini si olungo tatu proclame e faita wese ese pe or kala ku kuila mapi ave uma lo ia ma descendants il taimi le fina wina ole ala fa to fala inga ba pe o to le o fe ngai ma tangata nei le taimi le ma le tau tu ingol tatu wa no ole ala fina ngalo tato waru mo el fala mo pe a foi asiaka ma fa fonga mai samo le ka kupu ngafi fa foi o meia lenga palai e ke ngo lenga palai tu yono descendants mo nga descendants le pasia okay le pasia e le mafai langa va pero que si sofa e fa fenga ko sofa pa ninga anusida e ka foi mari a o nga pa o mero ka ko laulo e o me nga a se o fa pe mai manga ko ele fai manga ko lo ke lo ka ko mo fo le o mo ara i lunga sia me le sa ka ko fai sia me ai fiu ka kari o mai support me le le fai sa ka le asambo e fiu ka kari so ku ra i lunga e ke sau a war ka o po le tunu ai a o le ka mi fi fai no fa la complain mau kala ola so nga kogi no le pe ara kogi ka ko e ya o le nga mana ia lo finangalo lo no winga o fa da wo le taimi tato wo ye pasi se me wo ye pasi beskas mana ia pasi se me wo ye mo na yo tato ta mama tina ma tu wo ye ya a mai ia ona to varu le o le la au io pe to te tala mai ia senga o lo finangalo le lo finga le io o nga mga kuele se mga kuwe ka mo fai mga sa o nga mana ia ka ko wo i me mo kingo was mai se beskasi wa mo kingo le ia ka ko fie le ku ma ai nga mangu alu kala mai se fa pengar me ma lo fa o tau mo mai se so o le faitau ngalo na tolu o tau vala mai se taimi o le faitau no tolu fio faitau no koru e la kala mai se le pe que se un o masingi e ka raka mai por e ele fa mauia o se kai mi o masingi wa faitau no koru e ma pasidor pit ma lo fa o le ase tu wala lo mo nei taimi o le ase tatou tapenanga mai le vala le nei o tatou ia fa tai na ua mo sina fa ma venga tu langa fo yo le to refunding up mai on apply citizen o le ali tatou what's next for us the community and me se fo o to tai o le mea sia ka unga i le vai le tunu e le mfinka ko fai me kula fo ai pe a upu foi ko ai ko na palapa ale mouka mare mukai mar ko yaso ngai momoa mo umale a mouka mo umale a mukai a ko yaso ra le ngai momoa a unga pasi i umoroia me kingo de par benge ma le fa kala ura ku samo pe aku so mo to fingalo o kale role si kale fa ku ka kokungu e se le ai a loko arga ka sisi longa kurimangu manango pa sisi e ka fainga karo le e ka kau ya samo umango o par mengi me no koru le ai sa fa fekaia wa me ka asiata piko ka wa me le por ani si wa mai
au ka ko maro le fingonga wa le fingonga ele fingonga fingo fie le anka kom fai ai ale aro maro ka ko le fingonga wa makala mai o me pisina ka a mai la sa moro ko finga o ko raba fai le unga a ko mo o ka ke o sa e roi e Wellington mo ko apa kia ma vai le parmenge wa o isi me e ngo mai ele i makalkala e ilo kar ko ngunga sa mo a ka ko se angu poko kumura ro le parmenge le aku au kelangi o ifo e mo Wellington e va venga makalkala isi me e ko e a wa ro vai mai parmenge o le na me ko ke de ngo sa mo i fa mo yanga ya o kara kule ma lo fa tai ano winga o le wa to fa mana tu le tu inga tu langa fo le fa ye maori pe a o inga ngau e fuli se ma gongo banmenge e matua tangata lo fa fo mai ole a wala nga o fa ta u i lau sa no ngalo fio ngala loli o ta to fo isa mo e mo ya mele e manga o ai musu alo e fai o le loko ia mare mafau wa manga o mana na o foi tatou e o ku stamp lo ku se folau kongo le moenga o bele tu sale o le mena le mana na o tanto va tu fa fonga e na ona fa tu a por la foi leli ku mai ia o ku kai kai o malulu inga ila lo vantu wale a mai nei se tali pe o tau le longo le leile la tu fa fonga ia nga vai le na malaina ma ia langa e o fu faila me langa a vatula ai tali mai ona to pito lo le tua ai pikolo lu male sa o to tele me tu langa ai taua o le fa ma pu e fo ila ma fa ma na tu te mama tua kaunga ku lango kaunga ko o uma o le ase me ma faina e faia o ele au kilani o ele Wellington ia wa e pen over to taua ma mai ma to au kilani a le asa ma mawa ai a fa fo ma le tato to no le lau mo Wellington ka o polo ka uma ka ko ru mole ala kile antoale na ia matato pepa o fu a uma me tato te talo e mo moli tu ai to tonu ele ayo le tau te mo mi sa o ia te lole ele to ma maole ta fa ta no anga le vanga le fiafi ia ila o fio ngai la loli e se vai ngai te fia sa no ina fai wai tu la ngoli ta fa ta no anga ele vanga le fiafi ia o mea piku ka waia o ka kakango i asia o lan me ngo mwhinga whai i le whina ngaro pa i o le kungu i le wharoa le awha mamao i le me whinga mako ka la pui o kou moka mo kou lawa o kou lawa i eire ki marika kala o me umalawa Samoa e kako whearufangi e kako sue ngā malo ai au ko whakasi ko ako ese mako vai vainga i o ko a kore a wala nongo winga wa whaingo whianga vai ngusila i rea lau malanga mai Samoa pe o mea kupu luo koru male a luo koru rea se lau wafe i a saingi ngā ame ai o wafo se lau wafe ka ngaka ngai i la roa i pānbengi ngama kua le ofi a la roa i Wellington ma fare o parmengi e o apenga fula me leva vai i fai un oripiti o kuo paka kuo a uma mai e le ma fainga ku o fa pa na ngoinga e ma kwa fai le loko Samoa pa fa ko fonga mai la tu fai le ka ko loko mo na o fainga ringa pa ia le kuo la se ka ko por kalama mangaia e fie o mai kangaka kasi se meu ka kusamia i kongo musila. Awa o mako orengo i rua o koru. Kia mo ia kere ki ngā inga ma polonga meu ma. Ai lei se mea kere ngā kupu i le siksen kere nga. E rea ia ma se mea kere ngā kupu. Ngā ma kua kere are e kami milonga o mea marama ma. Ia ai le pe whakawanga wale se si ngā sua ngā maro. O le pepa muri anga saingi tawa i maro o whakasi. Saingi andai o le peskinge saingi le QC e kamaro George Barton le loia e saingi me pule semi o le chairman la le kusinga ka ko maro o vakasi se i ka so songia i ka kom kau ya ra wa mafaianga so i ka ko ura ngi usila i le parmenting usila
Malo fa tai sa wa toi fa sa ongo le tulanga foi le tatu pension e se furu tau sanga e fa tali ai ia le pension pel tanga tale ia walanga o vaenga la na ia o vaenga pe manga ia au makua o vanga la pension e se furu tau sanga e te fa tali ai no foi ne nei usila e nei le tau ia lo to e fer lo iso lo pe ko e ko foi sa mo tau na no fo so la vai te tono le tu no ia na mafailo la ia na il tu la foi le pension ia ono le tau tano se seni ia ile nei foi vanga le fiafi fa te tele lo fionga la loli fa te tele lo fionga mo wa lo malosi mo fo le lo to tele wa leva na tau alanga a mesifoni so tamali u fa ilangi fo longa ni se fo lo fa au pia ya wale nei fa moe ya o wa o te mana tu foi o le afa e utali ta fa tanonga ya e me se fo yo le tulanga le ta wa e se o fa tanonga o le so o metua al te talo lava ya mo pelo malosi e me se fo o le tatu maftanga so fa ta se fa fengainga ya e me se fo yo le ta o faiva Pacific Leadership Forum e me se fo o le fono a Samoa ia po o le fono fofutua a Samoa ia manisi a foi organizations e le tau to lo wina o lo la tau sui lava le manu lo tietas ia fa te ia tu ngol ta proclame ala ma tu malologa a foi mai ia fa ile statu fa te telnonga ele nei va ngol fiafi so fo ngale to le Pacific East le masina to November ma wailo ba no te manu malo ai fa longa tupe e fast food tana o saunia mo ana pa anga e luas food fa longa mo Samoa luas food fa longa mo tato New Zealand e se ina fa longa se fulu asto nai o va yaso te tasi mana tu lo fa o pe tato fa to na le lima tala pe fa nga ina Pacific East mobile app e fa tino ai o tupe fa mo moli mai lo telefoni fe be ai o lo no fo le tato direct transfer e ti posi mai lo tupe le tato account ma fa mali ina facili i lungo le telefoni fatino ile la faina lo tupe ai nga fa beto mo le tongi no pili o le bai mo li mai si ona ngai samo o lo ma faina fatino le tato ona nga o le easy pay asiasi mai lo le tato ofisa o tara o tahu mo le tau fa tau i mangele pe vala mo le telefoni o borsala o tasiono no mo se la la tatu ya te o pe fa nga le tato app po le direct transfer e fa sa o lo taimi a mo se o tau ta fo le pensini Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli sambo Seal Plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. mo le fa ngai no le talo Jamie le watile o no minuto o te daily tu la lima ile tau tua fa wa wala Blue Wave TV e mai sel proclame o le tau ta yai mar via fa vol tato tru au te fi fa lo to le uma fatasi ma Godfather aka Trump advisor esa chief of staff Ihr Chief of Staff. Trump. Ja, fa fira ya tu lo fa. Vai mulai ya polo. Karinga foi. Ya seka ya ngi foi fia me so fa fonga la ku. Ava ku au le merka kamane fa fa le ku Samoa ngi fia. Ia, ma te fia fa lo atu. O le o to a mia ilunga le tatu tama le veterans. Le former military o le ranger. E ka ulo le ranger o mankuala ka foi Texas Ranger. Ia le fionga ia mo ausa tu maseve Bert McKenzie. E lungo le tanto proclame once again on ole o mai ai o manu manuia po o manu malo ia le sunga ia Donald Trump. Fa fera ia tu i sunga i le toa manu ia o le tanto tunu ia America de vanga o fiafi. Ta ropa lo fionga Asiata ai ngata foi o lea le Godfather ia le fionga ia le taua
Whapitaio neo le neiawa noa whaoro o mau o tue mawhai ana o tue sau le prokalama tautaua laulangi o matamata o mai tangata o tatu atunu. Samoa, New Zealand, Australia, Tutuila, wherever they are at, o tole numero tasi. Neio, siau nā whapitai atu no le amno o mo. Maro whaptai. E sau noa ngai fia whai I le veteran. Kaka e aso a sau ngi e pe fole le o makua agua ku ese le o le ko le kiki Carlo Fauso Hello, my brother ole whangata wa atata mo pe yata o tamaiti whanga le pe senga o le ta mo le yara le o tata mai ia e siliano fai fale le ne te o te nieta to nai to mam nai tina matu o tata mo si le fia fo Hello, para yata sorry mo si le fia fo le ku kasi nge yuso ese malanga Samoa Australia Ngusila Amerika ko kiki so skeke mole alofangia e longa mother-in-law oi ole mother-in-law ole mother-in-law e se le alofang e le pele le alomokua pele lo ka mother-in-law lo ngon kwa champingi wa mengi mother-in-law ole te sile mai fa talo fantu le uso le fionga fono tu risi io e lunga prokalame ole te sile mai le nga to paualo le misi a kot fada ko sang ska e sa au lau fionga mo usa e sa ona wa na se me pana le fa o le nei ia o se kangola u kamare pie e wa fon me ka kere lo pero un le pomo Iwa, me va pengi pe fa papa, ele e kukula ia ngongila ia. Kasi sila oe I mea o leua. Mantua la leua malo Trump waru fora I runga values o mea. Mantua la tau fai te vere te ua tau longa iau tu nanga lima me o mai pa fai fai se mo. Fai area fo. Ma ia ni lau. Iyo e. Ya, ona me fa ana maua mai o I America te mi foi sa o iai. O mengi fifi ko inga so le leua. Ya, ole mafuanga fo I wato e tapa I lau songa. Ya, po le fo isa I tono military pui ngor ma. Congratulations. Now, ole se langona ya auto America. Tato wo le tulanga ole unga ole palo tale uta mai e uia o faanga soropea I u ya tu patatua. But so far ole pe I ua malo ya Donald Trump. What's the feeling ya auto America ni time? Foi mane fasili a shiata wa le mena na o sawe ma shi o wona ya shi o wona le blum there's a reason why I brought this because of the fiat mato wow it's a clean sweep what I mean is America ese lava faino la to balota faino me ta o le electoral votes tuta lava pe tele o tangata your total amount of people that voted for you. If you don't have 270 electoral votes, you won't make it as a president of the United States. So once you make 270 total, then you become the president. But then, olimela leno faya tu leno fasino tu ile pulumbu le iro fale of Trump. O le taimi mua le nei talu mai le tausanga le ana tu mai el tamale ya Reagan. O Reagan, he was the very last president na moanga 270 electoral votes. Koi sweep, he had the total, he had like a Trump player, he's got 69 million people that voted for him. So he had a clean sweep. He had the electoral votes 270. And he had 69 million people voted for him, where Kamala only had, 200 something electoral votes, but she has I think it's 65 million people. Malo favtai. Au tato faso fata se me fenga le tau. Ola sa o ya me tuala ngol ta wona ta predicting al malo Donald Trump. El vasole na te. Now, isau analysis ile fenga palo ta America.
Ola ai wala ngai o kakasaki ki la anga bakau policy sa wa se full policy sa afungi Trump ai nga kalfenga fo policy sa kamala e kukusa le kasi me se ai o le trade ia fo nga lenga se o le trade ia Trump ai a fanga ia kamala controlling of the fanga kongo menga o le lau mai ngiri me o kikiro ko pela va e falling mai o le o kala iki ia nga kele la ko palo ka Trump no winga o le bale la lo la maka ka le fast food por fali ma a kamala kele ka kamaku me foi le wo ingla iki ang palo wo fo ka kamaku le kiki paseng por lo su paseng o ka kamaku le palo ka yar kele palo ka le bale le amaka ngo kausanga ia male val fali ma ni mas fu nga lenga ma lo Trump ai o le trade le o fa no con que ngusila for minska ngusila malanga saunga e foringa mai le o fa nga kering ngusila pe o fia ngusila o kula mai Trump wala nga leng fa popo me fa nga tax mo meia fa mo meia tariffs ai le o fa nga ile fia ia kungu e mosalo kilo kungu e wala nga palo kange ia ele lava mo kauso le o mo kanka foi fa fonga Amerika alanga kaua kele yang usila sa mo mal Pasifika ia kanka malo o ngol puinga foi le Pasifika mal puinga elenga ka nga fa ka wo inga la na tonu ia mal salo sa wo singa awa ale ka fia Amerika mal ale le pres king Amerika a mesa se pres king e tough ia on fa le kongo le ka ko Malofa, in terms la so 2 days ago sa ta fa so ai mo usa e lau perspective military ma le tai mo mia e pei e malosi anga ia le pui nga o America ma tulang le la o to foi mai ia Donald Trump em fa na sa noi vai nga taua o le ale li fa ia ma to ave ia la na fa mo in terms o le pui nga the security Homeland Security at Mr. Foi or the Vama to do if I fall along. Well, my name is Facilia Siata. Le temil nei. Il taia o nei taia boa no wala mai lunga matele i nei. O le temil nei America. O le Prime Minister lava Israel, Israel. Tangata kolomo mai ya Trump. Paketai wa taliona talasanga ya malo talwel meletu balmeo te fai atuai wale wa matankala na tala no America si no primele mo ya America na feitai ya Trump lela malo te malo lela wa matala to turn around le media permai na le power de nei o tangata estopinga le meletu pu ya Iran Stopina le meletu po ya Russia, stopina le meletu po ya Ukraine, stopina le meletu no po ya letu po ya North Korea. Malesi mea, not only that, not only me yo tawai tutupula langi. You know, they are talking la umba, it stop. Alesi mea, but today le Wall stock. So Wall Street market or New York, or mele family controlling to America. So all the investments, everything, every day it print out. This morning, as of this morning, Malamal Tayal, so only 4 hours after he was announced as the new president for the United States, Wall Street was 1,300% plus money-wise. So in fact, now everybody's investing again. I say, he's all about money. He's all about America first. Lela wa matan to yalu fo lungal tupe America. Yalo no ina la fa pe jalu samo pe lua ba ya se pa pe jala. Ito lo ina jala tu to pa po fo ile value o le tala America. So it's a positive thing. Ole wa matan matu lo tu me yu wa tupu. Wa matan fe ia Rusia, Iran, walau tu saul posi. Kalau posi la mata ile ia se pepeses. Ia na fa popot. Saul leila. Ole economy le mele ngo wa ku nga linie ka.
le la le mai I me o controlling o le makiki la langi ma whakawainga. Le la o kupu le mai le whamkaranga kauso le ya per. O le wa o le ri ako se aso au surunga. Ako ka whapela plus 1000%. O mo ko afia lo winga o fai pisingisi mo ka kompo investi mo ka ngo se ma Amerika ngo le o Amerika. Yo se lo era ko ya ma ko o Amerika. O andi nei news fo le in terms o te tonu lava I le o yaini nei me o lo te tupu ni nei whinunga ia walanga o le mautou te vava ai mamau matou ia a le reportia mai ai mainstream media se matou te le oilo atu ai a o tau lava ia ina o yaini stete o yaini si tangata o tau le mautonu po o lo o te te po o le o fia you know are there any terms of violence matulanga fa pena o te tupu fa lo tu fale le ungola nei palo ta lau sunga mo sa Se o le mele mau nei lo fionga asiata ma le fionga ko yale yata wa. Na o lo fia ata la val TV le melo tupu ya mato. Talu au. Talu au. Na le tasi lava le TV station le nei Amerika is neutral. E talu ai ano le ono le TV station le o le Australia tamalo le Murdoch. That's Fox News. Or CNN, ABC, NBC, MNBC, o lato umaya e own umal au Amerika le lalo ya Soros. So they control the narrative. O le teimila nei, ana nei, na le feta nisi le TV, fa mai o lato le lopo le ame, because out of tele lopo to lo le mele tupu nei. Ages between 18 years old to 30. 50% o le age group ngang na vote ya Trump. Na whaapea lava kamala. E le aini si o tamaiti la aiti vote ana ia. Ai peitai. Ina ua interview nai tamaiti ana nei. I think 5 of them. Pa mai tala tamaiti. O leo matova ai atu le mea leo to tele illegal si o mai. 21 million illegal since Biden was in. That's 4 years. 21 million. Lene America. So, if you think about 21 million people, o fela mela o ita meiti mo wenga o femela o ita meiti o kolisi o wal mele tama fai lena tama fai Biden fai e amai illegal sia ave yele free education ave yele free welfare I say ana fo yela mana a Democrat o temi uma every 4 years of vote ai o tangata ia lela a vote e mo wela to Malaysia me o te loele ilo sesi, you know, a lot of people outside the world. O le Democrat Party o la tole na faia ia slaves yaso la. O la to. O le Republican Party, le party le ia Trump. O la to ia na matatoina leo Abraham Lincoln. A to sila fia la Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln lenga freeing slaves. So le mela na to tele tangata ele lo la fa pela to Democrats le o Democrats na fa ele au rich tangata mau mea aisia ana fu la to excuse nga le fa pe ave mea fu mo tangata na fia la io tangata e mai vote ya mato o le mela le na ile election le na tupu le na umana fi Teleo Mexico, Hispanics, vote ya Trump. Teleo Meuli, vote ya Trump. Interview ia tata Mexico, matangata Meuli, tana la totala. Ona wo ia le Democrat, peso soani illegal siya mai. Ale stuck lako, ole homeless lako. So now, finally, ole will wake up, maile au Mexico, nai South American people, our African American people, they finally seen the light. Malaysia me ele sila fia tangata ia New Zealand ma Australia. Le te mila na tu ma to inalo Trump. Ele ito tongi fatasi. He pay orona to tongi na ave mo non-profit association. He never got paid a penny. All his pay went to profit association efeso soani ona ia foi lea
when he became president, a university belonged to African American. They own this university. When he became president, he donated from the federal government more money to these Black African colleges than any other president. So the melanai, otama sasao ya tama ritamako. Ale awai oesemea. They will try to push you out. Melanai feitai tele au richia ya Trump, because Trump don't need him. He doesn't need to be a president. He doesn't need to rent, but he has a loving heart. Very lovable guy, down to earth. Is your nafa popot? Maria. Per o fia wa kelingo kamala ulevanga pe alu paloka ele o fia mo il paloka. Ele pe fa e kula o manga o kamala every key o the White House ma fa transition straight away. Kule le running on malo ya Trump malanga baeng. Me for this of city pola se kulanga mosa. Ole le lava place kenge ya Biden. Leo wa every key o the White House e kamala. So but I don't want to for the last 4 years, let's say Milan Palo Tai Tomalo Leo Biden ma Trump. Na fai mai le ya Trump. Ele ma fai na alu Biden na na matua tele, and plus when I loa tamalo, he's beginning to have ngalo mea. I pepelo lava out Democrat. I'm like, no, he's okay. Na fai inga lo Trump le la debate lenga fai, na fai inga lo Biden la debate lenga fai ma Trump ya yungi. Ko ngalo mele na fai le la debate. Sui lo 100% o le mela na le watu puna le temine wa fai le Democrat Party just push Biden off to the side. Olela, like right now, he wasn't involved in the debates. I mean, imeia kukupu. If you skamalo, like fakalipe, fayaku kamala, so like you speeding or something, missing. They want to keep away because they knew he's not fit. Ole foi lao, ole mela, totele tangatele, ole mela, talway me and the top pai. Na avi like Democrat, Trump le court. Leala was Salamor out to lose, so now they ain't got nothing else to do but to kiss up to Trump's, you know what? I say, angale mga koe, paya kamalole ko su eme pelo yang fight away or America. It's either you do right or wrong. If they find you wrong, they put you to jail no matter who you are. But tamasasa yele fa pea ui angai inga uya lea. So le melanga le FFP out Democrat, they want to make a smooth transition because they're making face with him now. They want to make Trump happy. Awai lusi lo e plesi kengi lo Trump jail umal au le onga fa ilenga manga fanga le ku kama lo le jail. All these false accusations in the fight. Le wotoi mo uma pe pelo me Democrats le na fight is tomalo le court. Malo whaptai o le tāua i o vaenga le tau te whaasoa walanga o le tau te iei la vai le unga o le tau whainga pālota ma le whainga whiriwhiringa. O le tele i o upu matala o lea e na lau manu ia mai ma tua inga e whaasanga le tamaloa, tua inga le ave o tupe. I tamaita i fo i e tūlanga i oe, whaataritane ma tūlanga whapena o tūlanga i le ano anu ai. Le ai ma se vaenga o nā tua inga ua uma e nei o tāo fia i ka mahaloa mai le run wha pleskingi. Wa o lea lawa i tapisa le toa tele. For mai ia alanga, he's a con man, he's a criminal man, he's guilty. O leo te e harula uma fau le mele tupu ia tātou Samoa. Le wingo la utala. Is he guilty? Ele officially tu alanga lesa e tu la fono. Is he really guilty or not guilty? O le o mafainga alu pa loka le fo presking. Esa no mai mausa. O tana mau te atai, kanga mau te atai asiata lawa fionga asiata ma le ia tawal mele.
Ele taimi no wa tup no wa umata talango anga ile asula talatuana nafi nga malolo champanga po nga malolo champanga po nga o mafaula i ele mele na tupu stoi ino la auli mana tual mele na tupu ya la auli na abe tuila e pala auli le court man tuale na faina mele na rosto ino la auli le court alu le court malo sto ino la auli uma fala ia o fai pa lo chama lo la auli actually ave fala tu lu to ave sto ino la auli ile court Palan me yai. Le foi to malo. It's the same thing ya Trump or Trump. Le mele le taine le stripper le nga final la court. Na malo Trump. And this was way before, it was like 10, 15 years ago, na malo ai. Awa ole me na black male ele taine le ya Trump. Patulo Trump. Oi. Yeah, well, late, you messing with the wrong person. Abele le court malo Trump. So they sign what they call, those secrecy stuff. Le mafainga lu fafle case. I alu foi ngai lo la le au Democrat because it's a big story because manatua le ya tawa mna fianga shata. There's deep reasons why this. Manatua le taimi le COVID. Manatua le taimi le COVID. Le taimi le COVID. O le fai unga le term a Trump. Trump knew o tele lope lo o tole mea. O le leple senga. Le if I may umatangata lena mataya le COVID. It was sponsored by the US. I don't know if you knew that. Na ilola tamalo le Trump. Ole ai America me na matatuale mea. Na iloa le Democrats wa matano mai mea. Le mena na laina faile lato because really if you think about it, na malo alto ina ne you Trump. Ile election le malo ai Biden. But they rigged it. Ile me maria ai. Ile taimi no wa level po wa tasu ile voting tangata uma America mau chau sumai tayao wa malo Trump awoi mau chau sumai tayao wa fa mai malo Biden. So when on came to find out of voting machines in the fire account or autuluia si tete California, New York, Chicago le autuluia tele o Democrats or autulula le na fai wa mantua na malo ia Biden. Not that much. He barely beat Trump. But like I said, it's deeper than just a vote. The COVID thing, na lolo lau tulu e te le mele ilo el to ina wa akapea malo ia Trump. The investigation for how COVID started, they're going to bust him. Fai lolo mele a laina ia pui ai la to. Na tama fai lola ia fai mea pavale ai le ngosto ina umal na le melenga raid ai lona fale le melena raid ai lona fale na o ai luma le Supreme Court la Supreme Court e totele ma fire na mai le presidente o America e file charges fapia because he was the president. He can do whatever he can because he has the power. Tony lo ifa po le Supreme Court malo Trump. Le pala no mamalena. Pai mele le case le New York. Wo ko au mai lau tulu le case le taine le stripper le. O la mele o talo no ai nei ana nei no malo te malo. Le fai mai oi. E te tau lo la na fa umalo la le case le New York. A wa le la tu mal president. So it's all to cover up. There's so much corruption going on that people on the outside of the states don't know. Yes, y'all know about what? Tuatelea la Simon Safai fa tailanga e talanoa ia fa mamunga me se foi o tulanga. O le sia ofisili au tato ia i walanga le lau tula sa fa ngaka fa ofisili ia. A o tau mate po ai tonu ole a pale mai le tofio o tau i America. O isi fa matalanga ia au mai ole matua racist level tangata le o Trump. E se fa mo. Ma nei al fesili. You know asiata. Ma nei a telelo fesili. I was hoping you would ask me that question.
Okay, e ia le tamalo me uli le famous, le tamalo le Mandela. I le teimi no wasau no wa mangalo mai Mandela i fafu. Na mana na ola i o me o tai me uli nei, tamalo le o Jackson. Tamalo le o for yo o Sharpton. Ia le ula le o Oprah. Na mana na ola yo pe mafaina sauli tamalo i nei. Yeah, mana tua o nei ia nei me fanga le wai. It's between countries, between the president and the president of South Africa. Ele mafaina fai atu le president of America, le president of South Africa. Au mai Mandela nei, I say because they had to protect the interest between the two big countries. But e pawal tangata na ole ia yo lau tulula because they tried to bring Mandela, but the president at that time said no. So all ya Trump. So guess what Trump did? O Mandela nga sa Amerika nga amaye Trump as a guest. Ang fa appear racist ya Trump. Ele kai kaya o mai Mandela ingay. Le finge foi le Oprah, the talk show hostess. E tanga lang a show. O sto ina foi le Trump. So le mela na me fangale sa oyale tala pa sa mo fangale. Mana fangale e mula le lima. Ya tango le ofi. Yo mela le na tangata ya. E na ni dole how fa ya Trump. Ale wo umal so Trump. But they want, you know what? Ole le Obama. Everybody think Obama lele. That's the worst president we ever had. Divide the country because he used to play the race game. Racist well, lemena tupu na nail tayo. Janga talame only when they interviewed the black people, you know what they said? We voted for Trump because we're tired of Obama playing the race. What? Hello, fine. Oh, yeah. Say tau. Yes, man of tai on. Okay, ona tau fa le tonu mana ia vai nga wo ye le sau no nga le ai si tau to e si atile le connections ma le fionga ya mo ausa. Ia toi te lolo toi te wo toi tau wa feorolo mai pe o mau mai ia perchelita la ngo le tau fa le tonu mai o kili atu. Ala le etua. Okay. Ia se to fa mai lo so no ga tau fa le tonu te sia ta to so te ina le internet o te lo po lo site po le mato end a tau se secure tu le ta to le na la o ki lo foi le tau la so fi nga lo le mana ia vai ngau sa ile linga mai fo sia wala ngol bai la vale America la ko le pe fonga e ka le racist por fai longa la wa a le vai a ka kai fa fo le cultural war pe se fali unga le fali o ka ki lo ki fa fo me le ku pu America le ka ora ko ya nau toi kili mai toi sau no mai ya il sau no nga le na le nga tel vai nga le na sau no fa pe mala mai le tai au ai sau no tanga tau le lungo TV fa na sau no man vanga le na interview nai tamama nai tina me uli an nel tai au na faila ia yo le reporter pole ame woto atele ai ia tangata me uli nai tina manai tama vote ya Trump ia tali lo ia nai tamama nai tina ia fa mai vai wo mato feita ya Obama pa mai Obama a fai totele vote mo kamala ele aveo ele ni auto ni me uli moi auto you're just you're fake you have to vote for your own. So le mela na pa mai no tala nai tamama nai tina you putting us back 200 years back, you know o oila wala na fa apele le tato ya America. He's the reason why or tamale ya Obama if apea tama tangata lai fa foi le ole o yana wala ina divide because let me just a quick story
o Obama e sama Chicago, ina uma le presidency Obama. Obama lo ngo foi ka o le me ka o Vineyard. Vineyard is the northeast part of America. It's where all the rich people live at. It's the who and who of America. Le me la na fatwa. If I may le sole if so soani I ona tangata meu. Yeah, ale tu tangata meu li Chicago is one of the highest homeless place in America. Alawa halul tangata ngo umana prestene alu Vineyard mo failon na castle. Ale polonga tanata. So that's why olera wai meuli. You know, we put you in the White House and you did this. Once you got what you wanted, you left. Yes, you're not for Okay. Oh, J-Lo, ya, le taimi, mana ya le tatu fasoa, io, te lo fu fasifo le tatu fasoa, e malo vanoe le nivanga le fiefi, I tūlanga na toi amia lava. Ia, ona ole ua mai le se I toi Mosef so te inga walanga mo le vaiaso yona tua. Na tau mo le staff so te inga te li lope Moses o le vaenga le Democrat. Ia, wa le taimi le nei ia. Ia, au te le iwa mana au foi le e mai uma I runga le to alua. Nei te ua mafiu e whaini vaonga runga. A le ua mana ia, no ua mana ia lava. Leanga, le ua avele opportunity mua I le tu ua manu malo. A le atawa. Ai uma foi toi mo se no invitation si o le Democrats. Ia fa le foi so la tolo kona ai fa te le lava mo ausa. Tele tangata ua fa fiefieina I lau fa soa ai mai se o au su enga. Ia ele tio fo ile anga o levana e te tonu o le malo. Ia o au plans o le nei alo atu le weekend walanga le ua manu malo ia lau suita uva o ani au fufuanga mana nei o le afata pena tu iai o iai ni rally mana me pe o mea tatou ia fai nei tu langa fo I o tatou state o lo iai. You know, Ashiata, o te whaafetai I le awanoa o maua. Ia te au ia, you know, I have my own reason. Talu ai ona sa o le military. E iei lau tamai titi na oti o lima, a week before Christmas of 1986. 1986, a week before Christmas. Na whailama to a training na oti e leo tamai titi. From 1986 to 2018, tolu se fulu lua tausanga. O tele iloa, I have what they call PTSD. O le tamaititi le temina fato ese atu, sa tolo na to lua. From 1986 to 2018, ia apelila. O temi umalava o te vaaie se fifinge to, po se pepe. My mind always go back to this kid. E to ono la whanau, to tolu na ia le temina 1986. Lesi to tolu, I hardly carried him. 2018, identify ia u e moa le PTSD, ma le mei o te mawhau I pepe, e ofo le Christmas, I don't celebrate Christmas because I always think about this kid whose wife was pregnant. Now, I le teimila nei, I lo fia le, I le palota nei, ai sea, o te le mana o lava pe ona o whai atu, o Samoa, o la tau e numeratasi, they are the #1 people that has more people in the military, in the U.S. military, than any other nationality. O le mea lau te fia no malo, ma te malo leo Trump. O te popole o tatou whanau. A wau te le manao. E maua lātou PTSD o le taua. Pe o te mai nisi. So my own thing is I'm happy. I la ua uia whatangata, whatama, ma se tasi o tatou. I worry about our soldiers. O te popole lawa fita tatou nu'u Samoa. I say, because I've been there. I know what it's like. So le mea lana ia ua ia wa talia o tarusanga.
I atu mais tamale because I look at our soldiers. What Samoa you see na fa what? Malo whaftai tele lava moa usa. It's great to have you in Lord Tato Proclam Belly Tota Yae. My hope mawhaina wha au pia I se taimi o luma. O lisi la taimi tau tele toi talanoa lai tūlanga wha President Trump. Ai la tatu talanoa ai tūlanga wha tapenanga o military. E wha tapena ai whanau. Ia mai se foi. O vaenga e te tau o na wha o Sofia ai tupulanga. Eo e serve. Mo le pui pui ngoli Tato tino. Ia e mai ama ua ma le sunga ia Godfather. Lea taua. Ma whato whatu mo re fiafi soifua mai amanuia. Patai lava asiata mo la noa manuia la fiaf. Okay, alo whatu ai ma e tau whaile leife au alo mana in loa. Ia, ma le whai matau o te nia o ele tero taimi. Ai alo whatele tu. Ma o saro whatu whatua. Soifua. Soifua. Ia. Oh. No, e kua hai pulong mo. Ei. Afange o masa. O e ska. O kwa fo inge kwa puru. Ei. O ula mo. Wa ma ko e fo. Fie kere Trump mele langle lang mo. La sa ma fu anga de fie Trump lang mo. O le koa, o le langle o le koa ka ka koa. E fai loko. Le winga ngal mo. Me ngaren ko anga kere ko ina fa mo. O le ala foi la le po ina foi la ese mai la toto o Yesu. Ia wala aya oe le pona se le nai to lo loto. Yeah. Okay. O le winga ngal lang mo. Mana ia te leli. Kaku sa mo le fua o le courage. But generally for le I me fa scout me fa penga o le toa mo. Kaka ko loko. Mana ia. Fai loko. Ele ki fu foi la po tua na pata tua o le lanu fast. Io. Yeah. I've I get a similarity. Tatia ia tangata. Tatia ia Trump. Tatia ia Kamala. Ai la mai le comparison le a ifufuanga pe o mele ne sau no mai ia sunga ia Bert. I le awala sa ui mai ia la au li le mele a. Yeah. Wa o ke pe wa toi fangu ai le manatu tele I mafau ai la va tulanga le. Le kelo le menga uia. Mana ngausa. Ke le ngau sa. Ai foi pule minska. Minska kai fong. Ko ki apalmi. Ai, ka ko penga o me foi sa pisanga a Trump. Ia. Fai a kwale Trump ala sa wa fai ki a Trump. Ai foi ka vili mai Amerika fai ki o mercapo kala lo ngo Trump. Oh, really? Video chat oi. Ele vidi mele ya. No, fa mai o ka o fai. Ya. O tok lo que le mama lo ya Trump o fa bai oi. O ka lo fai. Ba ku bai oi. Ang salo anga fa pe so kula fongo Trump o le mo pui. Ia la vidi mai la ya da o le wingo la la vidi mai la o le ka me a fa ku o la fa fa masi go medical fa. Ai le ska ka ke ringo fa. O pa wa belen ka fa ko malo. E malo Trump. O we le fa ilo ala o no fa ilo a we reason. O Well, leva querendo o follow le malo le. Yeah. Man tu lan por kala me foi le apprentice. O ingango o feiva mai ia. Yala no You're fired. O ingango mai la mi or I like the idea. Man tu fo ile business idea, le approach fo ile le e va tu sistema email. Ai ola o ko we e fa tu po ese me fa kele ba kur ka lengi lengo ina no tata no to we tatia por kiki wai pe o fa ku at the end of the day it doesn't really matter po Trump or Kamala. Yeah. America is always America. Ele fa pe a me ku mai loa ia Donald yes ia swinga e mori ba wina la to a lo wingo la tala America here will always be great. Forever ele anala no foi to foi ala utala tangata le awa e o isi preske ke mo moale atawa o kele worry Bush o Obama Clinton Bill Clinton ele ifa pia se me foi ele ko fa pia wa na pa wa le me wala ina mafu no ta fia mo ka makoloa yero inkalesi because I've always followed him. Yeah. Itaimi a ofaiana por kalame ma vai fa pena. O favorite program for. Yes. More decision making or ko inga.
Maranga mamea fai. E saula Trump I longa le run for place king. Already ape wa loa kanga ka kalwele akaranga. Mana tua sa ua matua famous. Malesi au tala leu ke fai soa. Leanga a fua mai le fua whaatatau o politicians ia ingei. Ni usila masa moa ele te so ma bla Australia walanga ele. O te loa hea ule upusa o learn mai mo wola mai ma o mengi o porkiki o le makua kuloua. Ole wingala e whaila utala. Le la pe kau whai umeri sa unga mua au sa I a Obama. Na sau e stupunga mai se a le ua uma e ngaronga kai miri ofisa. La ua ngofo se ngofo anga makua milion e lava. Ngofo me longa mong. Ia e la tava ai to inga le Trump. Ai ia vai la uma le langa pa inga so le se ko ko nginga mo. Nga karuanga kula mai ia Trump ele sa be langa kupe I fuanga I association for ia mga mirso so. Ia le tika ko vai pe walanga e lawa ai. O ke le lawa ke min ka wa inga prove Kamala. En fanga running al malo. A ke mi nga vice president ya Biden. Ele kere se me Kamala nga fainga. Ai le pe tu focus kele ia Kamala ilanga e campaign Fatu alena mawasina tama ia vanoa lea. Do something. I don't know if it's a campaign. O pelenga nga ia Kamala I ka celebrities. Okay. A ka se ka kang savadi Trumpo. Ka kamavole fang sa kerike le. O ir Kamala hoi foi. Musk. Ia ka miksak pai kia nga Elon Musk. Or million nga berkasinga lalang. Yes, about 269 billion. Billion. Million nga laso langa campaign langa support Trump ila farongo. Ke ola ia la sa mele vai poko Trump. Ke ai umba ka aru ka kere kupe. Ya, aru ale si ala foi tele na ia tupe ala foi aru listanga. Ya ke makau foi o puingo America le sime. Ka kilongei. Kamala le o Musk ke nga ke uninga ke lo sakili ke ma fan ke lo mei. La ka ko kilongei si kulanga la o America I kula mele o Trump fa ka usanga. Paul mo tele fifi ya Musk nga nga mei o nga tangata fai ma o me manga le fa ka Kamala. Yo le la fai ai mana tangata mo fai mo kanga ka hoi. Na sa se aso o le fai sa so le vai ko fai poipo fa kula le fai poipo mai so ka di ima si kenge sa. O fai mo le robot. Yola. A robot foi aquele kupe le meu. Ye wala nga bota vai toi mata utia ai te lola la utala. E whaasanga lol tanga tana te toi fo uanga luenga mamana le tua. E koe se le kua. Ia. O le lana le no le popole au pea uva ai aku break my news. E lea malea. E kei loa. E whai ai le tua fwere au wala se i el palaka. Ma whela oi milion e fo ngai mala au pilion e le nga o le vaa moudu fwile. Ia. Le na o le vaa moudu. Ia o lea o whea ne waiai. O toi mawhai ele tupe na toi whau mai sona tapolin e sa oilea ka ven ten foi le tapolin back pola o toi o mawhai na tupe na toi whau sona whau sanga fou. Ia ele ai. Le cloning ale fai ngai mengi I o pe malia kwa nga me. Ia. Ele ku whau ale li ia Absolutely. pai. Ia mako ele finga ngofanga sa kise ko lua le nga o fai kanga. Ia fai kanga ka fa pe o ia fai ka fai kanga. Ia o fai le ku mo ke ko mo mi o lo mo ko fai kanga. Ai. I pa ko le ku ia. Fa ngo mo le ku. I kanga le fai kanga. Ia fai mai. E kanga ku le uri mai le fu mo. Ai me ko. Au kanga me nga o me. Anu e tango nyau mea. Sua nyau me fai ia. Fai la kanga. Wa le mo fai kanga la kanga me fai le di. Ia se tatu tu mataila. Walanga o tele ia falelenga maupu. Ai se tatu tu mataila ni ai o le tula I mai fo o le Trump. In terms of taua matulanga uma fa pena. Yeah, look forward to it. Yes, se tatu va matai tuina. Once again congratulations.
ia te outou ma lava i Amerika ia e le o se mea foi la kako Ia. tatou pisa ai fua e le se mea la tatou le fie ma tou feita mai ai fua ia ia o au to la utara mo ia I really like the attitude e mana ia foi le attitude da stay neo Kamala. Oh yeah, really nice. Ele fa pe ka ko le aka Kamala. Maybe your policies, maybe your folanga, ma manuauti, ma le pati. Wa fuai pa, I think personally, yeah. Ke le la ko review la ye o ke le la ko me se o fai. Le Kamala ele anga pe ka. Le anga utau manga lo ngalo me ya Biden. Mare si me le immigration na ngo ka fai ka wa. E mo ilava le fan kausa ngo ila loli. Ai pe lava la bracket dai le wo. Pe le anga i Trump I ka kala o ia makaurio le immigration la kasiale kula fo. O te lo le main na le hashal tama law in terms of the illegal immigrants. E fa sanga ya Mexico. Yeah, le pora le train up by the economy. Amerika pa fa lufu kasi miliona illegal immigrants. Ko so. Wa ingule kama ai go Amerika. Ai okay la ka le citizens lava ko Amerika mo ka la ngo fo mo yam. O le vaenga au tata no te tira tu malonga fo I mai ta me initial issues tono ta to Samoa. O la wa le fisili. I wonder and when and how. Po o ayo le a breaking ale cycle le ma avea o se uruai prestine tamaita I tono Amerika. Mana tua. O lena tau vavala mai a Clinton. Ya il fale tu o Bill Clinton. O foi o lom to Hillary Clinton. Lena tau vavala mai foi na le la tau vanga ma Obama. Obama le sala tau va. Ya na te lola le tamilna ngo walu ngo fungo no fa pe mana ya malo ne Hillary Clinton. Ya uma enai le ai. O le na malo ya Obama. Fa pe foi la le faita unga le tele foi this will be the first time. O le asuia le tala fa solo pito America ma avea I loa kamela modu wa I prestini tamaita. Ya ale fela uma enga ele ai. Now I'm wondering o tanga te loa me tau history of America. Le wa so yo ke ro wa ka no me le ka mi kwai. I wonder why claim my le to tele le tunu o America. O le atunu o le lato history fo ilele ma le lato fasino manga mar constitution sa inspired na musuia o se atunu fo o lo yai ni fa manuanga tau fa le nganga tulango ekalesia ma talango ekalesia ma tupuanga e ongo o le ala so si le fia e ono yai se aso se tai au e suia ai ma avea se kama ika yo se peleskengo Amerika o ke fia vai kaiminga a ke longa ma mau ars kai ele la kamai why ilo vai pa fa yo se ngo fifiria pe fon ka ko fa ka wi mar ke le fon isi kar kongi ele kar kongi ko kel ai ka ko vai o Amerika o ngo ka immigrants ka nga fa ya ku fo ngo ma ko le fo yo o kalanga I ku akula o ngo le nga be ka ko nga se fer nga ka fo mala ngo size ile ko mele olo papel yo ka mo fola yo longo lua ka foi nga mai I Jerusalem dengo nga le kuponga mai inkia la ko Amerika ka mi natives nga ya o ka foi nga avele ko nga ya ole ko foi nga la constitution was inspired a power constitution ele sui mai pui foi ka kalkula fongo lo no winga la lo fina ngalo e tua yama ele ono tupu na mea finka un kupu pa un kupu ai mamar kai ke lenga fo ya kupu o ka ko wai fo kai minga la mafaki Amerika mafaki ma la tai mi ole atura I mesta mai un kupu ka mi fo nga kala ka ko wai me la kupu ya ele fa pe ko fa kupu pe aus perfect pos o le ka kango ai e ka ko vai mau kulanga lo Amerika ole fonga ole o fa ke inga le male mal konkumunga le fa inga malo e kilo mo ke malo ma pela I lo fina ngalo pe o se tunu o de tawana prestine se ka ka le
Se ka e whanga ngai whainga whaiangi whai unga lelei. Langa le ngaka mo whai unga mo Amerika. Hara whai inga a whai ngai oi ma ule ngo whakuingi. A whai ngai kakarai Australia. Laulangi ako, wā ngai sainga. A whapea ngai la e whainga ngai whai le kongu mai Amerika. O mai lo sainga whai la ko mele whai. O e lai whi lau lo sainga. sao Malaya rau whātua whāra inga o le tau momori mai te tonu wha manu ianga wha lea nganga. Ma wholanga, tūlanga whapena. I alono winga awa ulau te vai atunga. E ono manu ia tarusia e maua se portfolio le lei fo i le lea le tamaita i Samoa le ai Tulsi. Ia, au te loa nai o tonga le nā. Ia, o le tūlanga i le balota Amerika la tauia. Ia, tati atu lo i lau Amerika. Ia, me se fo i la tau o lo o no nofo mau a vea Amerika o lo tau atunu o lo tau whasino manga. Ia, sanga iane ai o le tai a wafo i le. Paia inga, ia, ali tau tama mtau tia o Donald Trump. Ta tōtut marolonga a fo i mai. Wha o programe le vanga le fefi. Tila wata tonu le July ono e le tautua whaua o le Blue Wave TV mai sot proclame le tauta ia e malefionga e malesunga le ataua. Ia po Godfather de vanga o le fiafiua iloa ia le tatou au mai moa. Ai le ia vatu le atale na mātou nono mai ai lunga o le Facebook. O se whaalave na tūla i mai Samoa. I le fausiaina po le toe whaafauina o le ngā luenga a se tasio company wa iloa i Samoa le Bluebird Lumber i Savala. O le handling o stama. Ia ai atu fo i le vaenga le tau whai mai ngā yoinga lea. E uncomfortable. Le tūlanga o le whale o se vaenga fo i le o solid pe malo le i te uatua le pa u mai lalo pe ka vale mai lalo matūlanga pe na. Te lea vaenga ai silasila tua i le tau o vatu. Now, o le vaenga le o te fia whaaso momua le ataua. O le to mai o tātou whaafisosoani mua. Matula fono e ia mapui ai ngā ruenga nei. Lea ua vaa ia tu lea tunu. I le handlinga lai tau mawhai mai. Ina o te le tua ia nei tamala le tau mawhai. Whai le ngā ruenga wai. E paule mea i kua uma o lako ngau kai. Inga ia ola kamalea pe fisosoangi tamalea. However, ia o lai pe tau mate uma le pe whaakarianga kau, pe whaakafa, pole alava. O lai so whiringa na whaalir vang mtapule. Whoringa mai o le whainga luenga pau i ele melea. Awa ai li whainga luenga kakangi. Ma le nature o ngā luenga. E kaunga train i koe ngā awale ki uku pos whaalawe. Awa ele whainga ko whaakaringa whaal mai sau ai e ka kau o ngā wailai li si ofol ka mo whaia. Yeah. O me mo la paranga e ka kau farfenga renga nga make sure e yai ofu e pui el kangaka inga ia aspaka awange i spaka ko nga aspaka lo ka ko vai ku e ke aula ia o nga kangaka ia kam fai le nga renga lungo nga pa wa me ola kom fai pa wa me ia se fesi kama ma ia ai ke au ia o kulanga le ka nga il malo farfenga renga umala inga ia fa kula fongo inga ia ko nga ofu ia male o inga, male traininga, o le au whangaruenga. I le nature o la ko ngaruenga lai whai? O le matua i whei o la tūlanga o le health and safety. Mua e vai nei ai male na o ata ulu toi play inga le video ai vai na ina o ata whaina tu i fo misa toi ona o le faut i le. O furai whai me kanka ia. Soli. O wharu maumanga. Ai nala na whai atu lau tala neo.
ole winga le ka fa ya kuai ole ngaruenga le ka muka ina le fa ngaruenga kili le fa ngaruenga kili you know ole tati tau fitu na ilo tama fau ai o fia foi o ta oto aini a sia singa ia le wori i o ko va ai le health and safety awa ole mele ko pusa mo e fa tu sa ola utala na paule mele e va vekele ai le o kaka ia ole o ka fio fale la o fau ma o demand pe mengi o kokongi o lisi o fale pe a fausia ni fale e ofisiri po fai pe mika ya pa ai la piki le si au ko di ko kele a le mafaina o e asi ma o e won pe ka o fingi ngā ruenga o lai pe ko mai runga e fai o le leungi lava e po fe supervisor le ingi se e vai le ingi polo vai fara si la bai si to batuna yata ia o tu ainga tane ia te tauna tu ainga tau fōlinga mai ai i la tau e o e fai ngā ruenga nei le atau ia o fengi sa ola vale e kaunga i helmet i la ko polo kulanga e pui ai la ko ai fango kele le vai akule o for kamba le la vea mai ya o kele lo kamba por ngal fa se ngal nga por kamba ngal ai fa lo i dungole o fale ai kusa fo pe lo i ngol fale e kama e supervisor on site mana tuo le pe e tangia mai o lai valo au tu lai sipaka mana tuo le au kamuka ele fia ngai la tou ma le tulang o le tise me ta ole ole carpenter pole ele fa pe o se la ko e ya la ka ka erkisi o lana le mata fa yo a ku lo ka muka make sure ole pe waya me o mo ba fe modu solo ngai ka muka pa ia ku ile me ka ku le me ma so e te taula on a pre warning ya va ai o ngai ola waya so le fa ingu se vai so le vai pique fu o so mai tu nga va fa pena e te fa ya tu o te le tau le pu mala fo le pro peki ole wing all out la Bluebird Lumber is a big company. Yeah. E fe lolo mai pe anga fa pe ole faingo se fa se o se fale o se ainga. Le tupu mai to inga me fa pe. O ngo fala inga ia me fa la ko mori. Anga me company. Ole foi la o si la joile tunu u to inga tangata ia fa fainga ruenga ma to inga lava. E me foi e tato le PPE. Ya ofu e kongo. O ofu e te tau ona ele ngata e vesipol ai e ono fisoa soani ai ni taimi oni fa'ala velave ono tutupu. E awa va ila ile kingo si kamikiki tu lou ya matua fa sau pe ko mai malesi o ri e rungo a por fale pe ele e ngisi e vai ai mana tuala a ina tutupu ma panic e afu i ma vai. Nga fa se nga me fai rungo apa. E pa wala ke le pa o mai la. Leo. Ai ke ba ku wai ke le e fa'ala vai lunga. Ike ua se wai pa ia a por fale ia e kako kikiro para kongu le susuenga para kongu fa alura ia ua leva ona te tau ona faini swing o nei mea mana tua mai foi la le atau e le fa pe ola o te talo fo i le tato le fainga malo tu le mai faingi matana a fainga fa ka mala mai le fast food ko sanga kanwai tasi ia vaenga o te loa. O le a sila iai. O le puinga lea. O nei tatou tangata whainga ruenga constructions. Ia, a vea o se me ko mau ma le vaenga o konkalaki. Ia i procedures o me whapeke pe aku mo whaulafe. Awar kau kalier konkalaki me whapenga. Ai kau vaenga o konkalaki. Ia procedures e take. Ia ma puinga kai la konga ruenga lai whai. Mariko inga ngā ruenga lai whai. Yes. Ia wa me nga le maua na le umana tau ofo mo mai kupe a ko konkalaki. Kau ailo ia male au aso ngonge rungo le. Ia mela le atu ailo ia o matua fa fainga tala. Ia ai tarusia ia o le talo. Talusia o lai o toi fa fuisia malosi. O ali ngai fa fiso so ni mo fa ia le mele o le sipaka li. Wala ngai peina fa tura utala. E sipaka nga kupu po tu wa ia. So le ai ko haku ka ko fui vai. E ma faina mai sau fautuanga o te lo o fo i le tulanga tau fiso ni mo por first aid. Ale lo fa se me kwa ba se ma fanga fa pulo or kama pa au ia ka ba le fa mai au kam fa singa lo ngai. Or kelo nga lo ngai fai. Or kele fa ngal fa le kongo la kupu mai. Bana ya. Le u fa ya or si pakka. Fa ba fa ngar king or kama. Ioi.
Aua lava e te avea iai ni i e susu. O le matua askulimi le nā mea i le sosolo le wila ma le tino langa la electrify le. I e mango. Iyo e. Vifo se i e mango o halava mea solo mawhangawhanga solo fo ile le matutu. Ai langa o le telo tatou e panic loa. Mantua o le tau te na tatou tango whirea treat le si paka. Pei o le makapongia po o le kama fo ile le mo mia se mea maruru. Wal tele ana tatou. Na ona pata tu i lalo fo mai. Kurva i ruru. Kurva e sa ruru. Kimur pakeke. Langa fa pena. Ai na vatula ya ai le fetau i maltu ai nga fa le vele utuko. Kasi la na va le tau. Karsia ia mongies kam. Ya. Awongi kupu mai se fa le vele po se karpa mongo. Ya le na tatu tu ile tua. Fa fonga mai fo o tou e supervisinga ma fo menginga me ngaruenga fa ka mutane. Si o te tau ona tatu ngā lulu e wha atunu i whafo. Neo, o le tua lalo a ia asiata ma le prokalame ma le a taua. A whai o whaakaka umau ka muka e fia mau, mai sau kongarake ma sau manguia ia kungu i whafo. E le whaiangi se e vai koso i mei e whai ngei. E le whaiangi ten top e le suruangi i e. E o a yo sports use, e le whaakanga i ngai site me kau ka muka ngei. E matua whai le lei au safety. Fai le leilo pulo fo le malo ia o le matati o uma vaenga fa pena e o me fa longo e sa lo tala le Ia sa le ia me e fa taua e ka pui kai ma si me ai lo e fa fenga nga por supervisor e danger le me le la fa ir kama e ka wanga e supervisor on site i kalangi i mai nga lo ngale o le si me o masani ia itato o fai le masani ma fili o le sol tu la fono ma ia nga kala ua faile masani wa o fai ma masangi nga ele o masangi de winga tala ai la ngo mena isia wa ka ka penga e ka mala ke so komro ia afu pulpulu ko ma ku irungo le wa vela le masangi la nga luenga ma mea wa ele ano ai ma fa temu ia ma ono tupu ai matulanga o le si vaenga tatu update ni si vaenga tatu faga solo e te fia faso ai le o ke kira ko le lulu le o fa ngai ma le saule sa wai fa ka nga tickets fo le so sangi mo ke so sam ko ke fo ngi selo ofisiri por asinga kala la kamai ole o ka pule ya langa o ngai o me vai o ke vai mai de ke fai mai vai ai lungo po feme eu sa kiri ke ia o lele yo ole o mele so to tele la to o le o meli mai wa mana to le sa fa tar noina ia to fali o mi se for fo pula e winga le lulu tele le se ia to ka fo mana to fo ila o le la to fuanga wa o le ta to wa to tele lo po o malanga i America ia li o ma pula ma le la to committee le fa pe e o tu ai ma tu fai pe palulu ona a fea mai lo le nei o le la fa kali ai ma tu fo ila o le aso tolu se fulu o le masina le nei le a fea mai ni usila ai wa nga fela le o fa fsili ai e fa ilo atu ia te o tu ma lava le sa meli mai te au ma fa pe mai ini tatu pe palulu tatu ono sai le sei tau no mai tatu pe palulu o la foi fautuanga ala fautuanga le la vatu walanga lau fa ilo mai fo ina yuso isa mo ala ia pepa la we ala tou a fai ke ngo fo ngipsila mana ia le mai o lau fatali se io o mai pepa lulu ye nei awa e mo wa toinga vai fo le te nau e o so le fa ka mai lulu isa mo le pepa la isa mo ai uma enga o fenomia ina to ia fe mai la ia mai to complain mai fai nga tale o le na vai nga ai te uia mo pele on sa ire kai paulo me se fera uri me se lau balanga di masa lalu tau le tikerako le panto ia o la na tu ala ku fa kasila inga ai fa ka pa wale me fa tu ese o la sele ai fa tali se tau nu le mai ia ta tu ticket ia o to tonga na ia te ai se vanga na o ia inisi va nga fo ka wala mai ka ku kaminga fa sa wale fa ilo le fa ka ngo ticket ia o le mo ko ala fa so le o team la ka ko an kwa ko ala wo manga ko hit ma
ma fai uma me uma inga yo le fa le fa singonga le ma wangi ongi o solo muli ai a mai kaula ele I fa sa longa ma o kikira foi ma ka waku ya ko ha foi ya li oma mai la ko sa mia soli o long kwanga ngau lava e fai lo se me o ngofo malako Iyo. o la wala inga fai le lulu le inga e fa ka ngunga ma ke si foi e kalongi e fōlinga mai o le e whaamarsi au ke si ke le fōi se loa po se sila fia ke singe. I se maka au puka ke leo I loa. Mali. Wai le te ila tō fautua inga. O ke si ele o so vale a se mea. Le mga whaalanga inga e longa ingoa I se whamsingonga whai inga. Le alanga ngā le inga maua ia mea o le malo I whamsingonga. Ke lo whala whapesi ki sila ke si e inga me fori le fa le kongo kim salo ele yo inga ke si le case sa ma wala no ma te fa so ai ma le fionga ya unasa ya yo ni sa poru e nei le vai so le na te nei ya wale sa nei le fionga le il tama ta ilo ia ma tu fo yo sio na lo ya fu mono ma la uolo to wa me ina le case mo le te mi nei ma na ya la tu ti tia ru el toru tu la na ma wale va no e vai se kofi le verso na te nei ma ma fa so ai o lana wo mana tua I lau sau noanga lea o le te le I o le fa tua tuanga ma le tali tonu inga o le keisi le nei te le ia ma o le amount of informations ma vaenga o le a testi lu mo le whamasinonga le ta pena iai e maka ukia e uma fa ska kifanga o le matua mata utia lava a alu palengi la ukala lea a alu palengi e moni ale ngor keisi le ufa ingoa I le keisi le century. Lenga e to a tele tangata VIPs, tangata maulunga, even politicians. Ole a fao I le belea. Makaukia le ato. Sa o le ngame. E to a tele lava. Ole ala foi le la yona o wa ngani mane tu foi. Ele fa pe te fatu I'm all in the case le. Myself o te lofo na te e matua I o tu vai lua I le lango ina o le keisi lea. Ma le tu, o le foi lau o mala mai. E matua I mo o mia le time frame le o ka pengai. E mga mia. Wa lava ma koe kai mi. Le ataua a fai e fia se furu tausanga le na fai e tangata nei mea. E le ma fai nga ka penga ma fusu le keisi lea ingi ngai masinga. Even Leono, I can also say, kusa foi pose kausanga. To le langa aka ko woi eli. Ele ai lai eli mai ya ile mea lai ngaka ile a umi. E le a peko I malosi. Wai o mai si anga ka vape. Ai ya le anga. O kamala nga le mo mia le eli lunga. E matua mo mia. Wai fela o tupe Trump le ngalui. Le ngalui langa case. Tato mai ya le case tupe ala auli sa alu le case foi le tolu se lau tu ai. Le sa fai ai e tuila epa ia male vaenga le nonu matulanga uma fa wanga maka mai opeska ma laudi ia ai uma enga wa HRPP wa la wa tuila epa ma laudi o le winga le na ila ufofua tule ma fa sona ai e le faing ofie le finga winga na paua o lea la fakura o kala le mai le taimi na ma fa so ai maunasa na paua o lea le vaenga na o tiro ia. I am hoping and praying. O ka ngaka lea o le ala ko uinga malatou lotea le keisi lea. O te tatalo I le atua. O le a le filongia o latou mafaufau. Mo ia. Ia. Sa o le anga kala. A me venga o ka wele a wako ke si fafu. Mai woka ngau a fo e vakum famsingo. A wako mangi famsingo I fafu. Yes. Vatu man famsino palangi. Iyo. E fso swangi po wako sengi po palangi lo ki fai. E te sila fia le a taua le me pito I fa le tonu le iai. O so tanga. Sa o le ia. O le corrupt mua ngā lau e ko Kongo Samoa. O so tanga. Ke ki roa ke sit fia oi. To telo tanga teina faila tu forfolanga e atu e le popole ngi so kanga e o le a faili tau tinonga o le whamau.
pelo yes Mangai ala, mangai lo fa kumanga kumar po kalam fangi fe fi salo a foi vo fa fonga mai lo ia o kai fongi a makan kar sanga i mala ba ko ngi fam singo fa. Wa pawanga le me kinga soka. yes Ki kinga mar corrupt le yengi. o fi naunga ke sisi ala yai o fi naunga ala yai e o ile ke isi le o le tau pule fa o le oti e minister o la matua i obvious ia o afoi o evidence So yeah. matua obvious o evidence lena to e maua le o le la au malos Yeah. o lena avatu le lai in custody le tangata na ave ia i Samuel fa kau ia la fo ila moli ma winga ka ngaka o le mele tupu e le tali tonu e tau te wha moe uma i leo le asau wha i wha msingo inga pe karikongu i pe mausali ar karikongu i fesuia inga leo Pesu se wala fale fale ngai ngai. so o i tu la ma fa so ma le fionga le tamai tai lo ia na fa ila utala na tato tau fai tatalo wa ke loa ia te au o le ava noa le watu mamau it's not only more cases maloia e tapena le case but it's for those people le afia Yeah. e fai me sao ma fai fifiringa sao io Le fain ka fo le o le fai ro be sa o e ko kire ka fa pui. mana tu foi la tu langa e yai kanga ka re fast ola yai so kanga i meia le ya tau ele o se tala e vane ai e yai tangata le fo i to tonu le vaenga fa upu fai o lea e pe ia tangia mai e ono yai maso tanga e yai ma afianga e ma se ia kuhai ia a le melea so e yai la le tu ainga mana tu fo ilele e si li heri faka akia mar fa le yango o le lokea La ko ke le afia. Oi. Ai ese manga ia ai ko ke dingi si e la ve ai fat pui. Se fai maonga. Se o le hotel na fai nga mea. O le hotel na. O le fesili. O ai e mawhai nga whai ale mea nga. E le mawhai e leo leo kai mingai. And that's the truth. Police i le kai mingai as long as I lalo o komsinga le iai. Li mongi will never go to jail. Kuila epa will never ever go to jail. E le ai ma se su enga o kangaka as long as e kula I me komsinga lea. E le se mea. E le ma fai fo I lava onga fa lava le fionga kama I kai pale mia. Leanga in her mind. O le malo lea. Yeah. E tau mo mele e taua. I le ma fau mar fa to fala inga le fionga tama tai pale mia. O le right hand al matanga ruenga lea e faalango lango I fai nga malo e enforcinga ma su ele a mio kongu. So in other words, e leo e hatangia mai la. O le avakur fa kuanga al pale mia I le makanga ruenga lea. Ai le ele kukupu ai mea ia lea e moni mau ai tangata ma le fia su ina ele mfain kukupu mea. On kanga ruenga lai le. O kangaka, abese kangaka. Leadership. Abese kangaka ai fai fale un kanga ruenga. O mea ele maru e foi le lo kangaka ia. Ave lo te fatu e o a fo I leo lau tele. Ele o sefe. Ele o sefe leo lau tele fo ilele in terms ai la ko ele iso ranking mai fo watu. Fa longo mo. E mantua e fo ia tau tinonga fa lo to fale leo mtula bina alo wingo lo tala mo matua le iso right. A fo ile no fo yatu. E ele ke yo Samuel le to tonu tanga wingo leo. Pe ia se tama son to fine. A o le wo fai no woni kamalea. Pa fa sa inga. Awange e ko sei hello pe ke ko wai pie vala au I Samuel pe bila. Ma felo ai me Samuel. Le la wo fai no warning wo warn le si sui kom singa. Next time e to tupu ai le melia. Yeah. Kuli lo moi. Arfisi. How many of you leo nga e fikau ia lo ankolo antir ma ke ki po fea e le nga ka le tap fusi to umar ku pe lo kanga. Yeah. Ah. Yeah. Wo ba yeso le. Yes.
Yes. O ba il makiki o ba il falfamsingo. Malanga o ule stangata ma te fusi ma leo ola ngi wa inga la ye ole leo. Ele nga kai fusi yo po ele aka. Ai ko ku umar merekanga. Ale u fai I ai fasa. Ave I male warning e to tupulo. Yeah. Ole nga na le na fatu le tala. Ole tau te tatalo uma nana wa fa lo tele ta fa so le ato. Tatu tatalo mai le tapena ngalenga o le mafuanga le mo mia se lengi Le lulu le fai. e aunga mai I le se leni e tatu tau fai tatalo o ai foi o le foi le vaenga o le atu ele tu lo loto Yeah. e te fisoso an yai langa le wo fai upu mai ko kili e tanga tala fai upu e alu foi to e fisiringia e tatu Moi. le ya kawa e alu e ko e fisiringia fo e ka ko o ai le ai kupe ia. O ai le wana ona tatou feita foi fake pages. Ai ai le stanga te no fono fa tango fa sa o tala. Lai kau ai mai o fa mai ia lele. Wa kuku ai fale o ai wa ki e ai pai mala fai ka avale. Ta atia na mea. Yeah. Se o te fatura o tala so stanga te ai atu pe mafuia wa ai fo ia ile ilona tino ile tu lo wa le fa fonga wa faia e ia le mea langa ile so le iyo e so mali le ngu ai o ngare mangava Yeah. o le atua le tatou te tapua I ma tatou taritonu ai ele ula ia se si ele ula ia se ai kupe ia wa vai le tumo le cases a famsinonga ile neva ia so ile au ai kupe le bank tu ia tupe saingi kupe fa soli tu la fono le o to la le tu lu mo le bank ele ai ma se fai ko ngafiki e sao e maua ale Mo ila. O le nganga ko lava ia lango inga le fa mo le. Si ka ko va ai I mo le famsingonga em fai ai onga saule mi ko. Ko ke le foi ka ko la onga mi ko ke le foi ka le sia me fa penga. Salo o ke mi ka ko mai le si ka ko testinga le famsingonga le. yes Inga ia ele nga ka inga ki kinga ai le mele e kupu samo. Ma fa loi foi lunga I ka nga ka e fai uminga mengi. Ma ka fi lo fa umailo. sa ole le ola ule te talo fo ilea ia uli masao nei fa mo nga talo sia ai fiola pea ia o kanga ia la lafi o kanga ia e alo o kanga ia e fatupua tautua I fua o la te talo ia o tou ia sao nga le muma fiola pea se ia o le taimi tu o le tanga te tali ona I fa msingonga mkulanga fa penga ia wa lenga ia foi o le mea ole leva su ole sifi ai o kai mira fa au mai ai ke wa mai chore wo ki sifi wa mai po le ali tu langa voi Al manga ia ole melo so ko pe ia va ngala ia o pe polulu wala ama popo ai ia ngumela fa mo pongo kupe le nga kanga fa ngo fi fa ka so sangi mele o kausu ko pekele al fakawala o pepa lima se lokala ya o mare kele nga ele nga ka ngawela bango ke balo ka bali mongiso failong au kele elo sa marka ko sa mana ia fa to fala inga ya New Zealand o lele yo mai tatu pepa lulu e te fua e sau fa pe mai e ka kale wo kule ia pepa lulu ne tele lo la ia se si wo fu kule I lu e taimi nei e New Zealand ia o tele mai lola ia ele ifso tai wai o lena le fa tali ifso tai mai li o ma pula ai fa pe wai se ke o sa ku le nya pe palulu ai se o ai le e se le na fiu lo le suela tupi ia ona o lo lava fo I fa ta mala tulanga ai se vanga na ai wai nisi o le ua au mai ai lava nei New Zealand au tele o mala mai ia ia ele final na vaenga ai ona I wai o ngoso I markau fa se ke mingi ia e marka ka le au vanga fo scam za tamba fo e kon eu so mai e fia ke le ia vangoia ia vai la o te ua e fa tau se ani ticket po ni pepa lulu ai me se o te tala no to mato New Zealand ke sofa ele io o mai di me nei pe ave sau nguber fo le lau card fo le lau debit card ma lau visa card a wor fa ia me nga ke mingi Yo e a wor fa ia la fo na ke nga wai
Au te a fai fo la fa ka uru sa mo wa ta televet. Tu pela au sa mo fa taula to lulu tu la Australia. Le ala na fa ole fa tar sanga mai a fi pule ai ma lio. E o mai la va ia ilea ku u malea ku e fa ka wela tu pe palulu ola nga ole esenga. Ola fu ala va fo ile fisuia ingol tupe. Ya. Ta sile na vai nga fa e tau ai. Le ono sai pea ma fa taula o e tickets lulu. Ile atunu o le o mai ai. Ya, ma se le va kongor kupe sa mo fo ile wa ka ngai se me mo ki ngoa la inga la kupe sa mo. Wala ngale ka mi nga be so songi e o kiren kapungi ia. O te nau wa ia uma ia la u a. E uma ele vai ngale wa mo foi fa ka o pepa. Wa man tu e tau te promoting. Au te mana fa tau so pepa. Se mo se ka vale sa mo Io e kake ako ama le mele o le tala tu tau rent mai si tavale. Ia e o i tatu a inga i sa moto e uila tavale. Wa pa mo ya mau e mo kwale ai mo se memo. E o mau se longa o tangata wa a vai me ta o ilo e mau fa pe nga ai ma o nga le se ko. Kusa avile ko se mona vale. Kusa avile te se mona vale le fa karika o. Kusa e o me ala e varu le u fa pe isa. Ia pesa fo ia ke o mo sang pa se siri o me ka o. Ia e haru ave. Ka vai ka la ka fa mai uso fa ka me se ko ka fa. Wala wala ave pases. Tasi ar tato was fa na ula la tato kolosi e tuai. Tasi na o ia la velu ngor proclame a jonga le ona sumar fa tu sanga. Te mai tai a ke nese se yuli a kaio. Malo faanga masi au fanau Trista male ainga Natalia male ainga ai fa si sili ai alo faanga sorry lona pele o Jacaranda olo matua mau uma inei Amerika i Washington DC. Happy birthday akenese se yuli Kyle. Yeah, one of the biggest fans al tatu por kalamel tautai. Ia fa manuia tuai ma godfather malo nei tangata ia te oe a tuanga lo wono se furu ma le fatu sanga ia se usu merka ko pese godfather. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Akenese Yuli Kyle. Happy birthday to you. Ya, na o fa ko peke ka usi do fiali Akenese nga wo o kwa vo ile nga o lo ko fa ko ta unga tanga ta mar la le ya Akenese. Ole o Kyle. Voi ma ko so kanga le o Kyle. Ya la ga le ko kikiro koi. Io sa falma ini ba so lenkengi wa mo sfango sa asi skinga fo ya ayu kile masangi ya sa ma aki o ka ngapo pa kai ma mo lo fanga fa mai o ngase la ko ka maku e fa pe falling mai mo mo ka poka ma lo silo pa ma mai ya o talo fai o ka lo fa kwa silo mo ko fa mai se mo ya ko ma ko ngi se ma mai ai le mo fanga mi si poka la masia ka lo fai ma ia e umolo e fa ko ka malosi tu so pe ia o se Panadol fo ile se Panadol fo ile pese o Darren o fi ala kala fo si lo mo ko a te fai tu la mo le toilo fanga a fai o mafuta mesitinale i miromo na tau fia pe la kafia ia oi au ia la ma fu kan ro fia mestina so va dia asi oi e masa nge Katrina. Okay. Yeah. Pa pe ia ai fo ina rua fa lava fa tasi potu fo ia le to sole ie. O cargo que o fiu au kilo pe porque vai ao. Ai se fai la tala le o ia na fela to por kala men nafi. Wo ke i ba man to tele ia va no mai. Ola ai si le fia o man ma fu anga lo pisia me se foi tu lo ele o na ma le la ina fa mo lo ma se utama. Wo ke i le ko foi vili ya ko ga. Fo mai Maka ai le o inga ngai fa mai. Malo o so ku ngai lunga. Ole o sau le fio ngai le lipuli. Fai le nei fa sala longa fa mai o ula ka fia le ngu ile ngu. Ole fa au popo la fo ia au mua la to i. Wa matua i fia au mua. Lo wa ngu. E fai vai la unga vai mai la sau ke chok mai lunga ngi mo mai lunga le. Wa ko e ku mai a ke le.
E sa wa ele o la isia. Le lo ma ko nga a fa inga po le bese. Le i ma se sa o le sa va di le sia fa. Io. Ya le foi la tau pe yo a vai la ile fa inga wa ia u yo le ele a fa ina. Wo vai ku lai coming. A speed recovery, your healing upon you, prayers for healing. Ala sa sala wa fa. O tato vai la tato le mele o tire wa ko le ambulance lungo le ah o ngaro ma ambulance no wa ko o ke mara ko ma ambulance ai la tato ia le mele le o te faia o le mea le anga o le matutua o le fai tala fa tu pasi e marka ba le linga ka ia ele a faina wa ma tu fu o le fionga ya nai ia o vai o te mia e matatu te le vai i o so timu e wa me mani no le na ia e o lo ia so timu ia o fai tau fu ofisa wa le pa au mai le fionga ngaftasi po le fionga ia nai le ke o sa le so ai o mo ngi pen kolo mai lunga nga sa e timu ngaloa e mautinoa wa le sau anai e ngaluenga e le pule wa le vai yo te mane fu la na wa pita te sa wile o ia ila na sa o lo ko ya o lo tala te talo ile aso ma le aso i to peni wanga ma to timu e wala ngole ma ile ka ku la ma ka pokala ma sa wa ka lo ngai me fu le sa ia ma to fu la le lo ye pe no fa yetu o le ua fa tanga te itasi mai ele to lua e te itasi mai ile masi na ia na le ua mai ona ua ia itu langa fo ile le ever since na sawilunga man tu ele na Facebook na o siona fale tu Facebook fa ka sia ia al mela le usa no mel fale tu ua na mata pe na se luo se furula friends terminate tolu se lau le aso o ia ala ko o wala so ma fuanga la na le uto e tau tafio fia i lo ia ango ba ko sa malanga manga ia fa penga paparu ia la wa ia ko le aina fa ele se ngeki le se mea le e foi na lua mai na tu fa tau i na tu kau mana tu me le fa tau i mau le se na tu fa tau wa fa tau na nai ai vai ngai foi la ke mile safari mai i mai ia fa ma marsa wa pepe wa leva wa mamate wala ngu ya o se sama polo matau ia wala nga fui lo viole ia wa se sama man tu e te longo fie safari man ko o ia fou ai man tu la o ia fou e la foi o ma sani me lo le upenga ka fiki mai e o foi la pe a matau mai al safari mai mai ia lo va ia so levang furi sai la na le fa vai te sami ia a va me que o que era como yo pingelo para ka ngol me no pingelo na ko pingelo ya la uso hatala no ile mele ya ire maros a wa kula sa o me o anga vai la tato le wotala no ipinelo ai ni ai vo ini nai to ino la to kalesian kan no tala no ina me le wa ki ya wa sa kana ngoi pingelo ele ngi pingelo ke ma wai o le pam sa le pang ele mo wai me kama iyo pinelo te ma wai sa vai ma iyo ma man ufo e tu la ta mai le a uta vai ale mo pingelo ene o meu que foi o se vale mai ele aí se fanga i ale aí se upenga foi le winga na la utala na lo fufui na i o var malo le aisa le na lo fufui sa lo i sa lo pu elo siona jo lo wo mala e fa pena fa e tau fi lo la tu vasa e tau fi lo tu vasa wa mai nei tu vasa a tera no la tu vasa me tau fangota o te yoina e lo fango o te yoina la tu vasa e au no le tama o le to ina le te mire nei wa kasi le aka ka ya fia le anga nungu ai ngungu le anga fa iska ia pipili e matua pipili ai avele ke vai ko ka me fa anga live iska e mo kwa dem fa anga yo e ma tu foi la fa mai o lai le fare mai le uso o te mire nei pa o te mire te tala tu o le sau alo e pingo wala ia wala ngol mele na ma fa so ai foi ma uso ia o nga fa me se uso o se songa e o te fa i lo ina nei mia ia ai ma tu foi la o tatu por kala me ele ni me natia na ma tera no fa mai uso na pau wale no fuanga le o fa tanga una na tu ia i mo de se lua to lui tu la o pingo ngal pa wa mai ia fa tu ai se fa mai e whakanga le anga ro uru fo ile ia ke kango ka moku ia me o ai vi ba ven kulia le pinko e mana le pinko
ia wa vai lan Ya tatou wa ku problema. Alo pinko. ia wa masani ala nai nurse for mai apoliki la ia o masani ala e fato to olo e pau foi lo tanga tai le vinga ya rusion to olo le fale ai vinga pinko pinko ia e vea que era por ia le nes what e mai P1 E me la wo popole. ia Ke ma ko le fo ska so ro po maxilo. Sa fa lang Facebook mo. O nga pen no la ia le. O ke sa mo la pen. O fa ko fu mo mo ele ke kai kala. O me la ngaro ngi oskaria. Nengo ba ko kana Facebook. Ai me la wo ba ye. E o ka ko le Facebook ro po maxilo. So le fo ka mo o ka fa ba bel. O popole la ke fo ko fa sa. mana tu foi la o le mea le na tupu foi tai merkoviti me o ai inga me foi le fai mato me ilunga le level lockdown me o le uska me ale le usta mana tu o me foi le na le na po local Facebook na tau Ka o fi mo. o le moi o le moi wa fa ki kingo anga me va veau Ke mi lo kare lua ko fa. e fa ki kingo o le tala le fu mono nga fa fe nga fa tu fu mono e fa ti tino a me ale fa mai el time wa te o le time to fai o le se fulu su tasi o le se fulu su kasi sulua o la ka ngu La fa sanga ri ku. la ku sala ka ngu e fa se e lo mar fa tu e mo moi ia ko fa ku lo mar fa ku ia matamati ai pe se mela li tasi lo fa veo ai pu lo le mela i lo ai O le mo. o le mo Por que me la le mo re ku vo le mo re ku ara fa ni ko mo Facebook. ia e fa ka nga fa mai fa ka fa pengi ala ngalo ya i fiu ele ilo si la man tu eta le o mara mala matele i me ye tu no Facebook e ila le mena ta o le brightness e ma fa ina tango ti lando ele o ilo na wa pa wa me langa ki lo fai o le volume up and down a fa sangala i auta fa e bright tal me Ma le ilo ana kausu. E me fa inga ilo ke me mo ya. Lena, mana tua e se fe uma re kuku account. E ma faila na to e ta uma re kuku. Le last time lena matamata o yata ia. O lua po ka ngo kongo le ko mo le fa ba ba le. Mana tua ai ka ngo ko lock in peti to ya ruai. E ta uma ya fa mai the last time you watch this video. The last time you watched this video was 4:30 in the morning. What takes fear ma ya fa lang Facebook. Ai te lo la tala wale ai fo se me nga fa yele Facebook. Nga o le leu wa ya. Maloso, wa mai. Maloso, wa mai nge ya so. Yo le ala nga fa me ya kau. Va ila tatu. O le poso le. Ya. O bai o ko fa sa fo e mo Facebook. Yo, ai talo fatu. Ai me se foi lanta to le to tele. Wa le ka ke ka ye itala fa ya lupe matasila. Ala wa misa le si un ngari ir kai mi. Ya. La wa misa la fa sanga sa o e fa figi mai na. Wa, dale wa mo mai la fa mai sa o ka fa ma. Wala nga tele un ngari fa pena. O ka kara makule fe son ko ro pe. Le pe ya 5. Yo wa ka singa ka mo o ka le fa ka le ko ka le fa. Ia Facebook fa solo a ko fonga. Ia wa man tu mele o le lama. Ai lama nei lungo Facebook. O le mele o lo su efisi lungo o Facebook. Wa man tu bo no le ya nga le ia man tu o wo mai ya. O natu a le uso o natu e fie fa ngoka e kongilanga upenga I kaimi o te mile whatever potato mana tu o te mina la o feala na fine no fu America fa mo nga wenga io e la wa tu sala e va tu ta malo ila na wenga la wa mata na feala ia na itina fu ile la io la o feala e fa lancho ta maiti kai la vele pas me la na o so mai lo le te mina o man tu o lo to o ko inga na tu ele fanga ngi usilanga me e fanga ma e fanga nga era brisca kamali era ele ska kamali ele fe nga lai po nga me ai maka umi fo lo kama mango ki ale oi la lo Rose ele fe nga lai
O le Kasi ngai ka sole. o te whaalupea ia se o se alo se. O le ali i o le lalolangi. Le ai, ele o le whaalupenga vo i le o le ave le fili o le lalolangi. Tu sa o le ali i ia. E imare ia. Ia, o le ia. O le ali i ia. O le lalolangi. So se mkaka. So se mea. So se me o pau foi no tangata a vai a live fa kasi me fatitenga a live mai pa pera o le ka ke live ko ka minga ila foi live mai se si e ke vai pe koru ka kara live e aru umba e pop fa tasi mal termina ioe pe koru mo ango tuti Rose Domenico is watching at the same time e koru ke fong ya o ke fong so ke e fa pengela li mol kamo la na le no fai atu ta mai pe o te fa pe fo ile le pe ni filio le lalolangi ile lalolangi ele ole ole ile lalolangi wa a fili ole lalolangi ki apolo ai a fili ile lalolangi ola esu e fisi ola esu e meaonga awai pula tangata sore ka ke moe wala sore ka ke e maolo ka i mera ke fongi notification sore e maolo o kiriki aku ia Pelinda ma mai sia tangata lo Pelinda ele misi Pelinda i lungo live natu iyo o ke kiriki aku la sore i notification la mention mai ya uma sore e maolo vai kunga na ingu mai le uinga au ke kero ka mi luo le vavea ai se mi ngora ua yo ise ka mi ka vai ku ai fe mo isi ara ka ora ua Atalo vatu si uso ya mwanguti alo se Domenico. Le mafuta mai lungo tanto proclame. Le mafuta mai. Man tuara to ina yo to fifa out. Ya. Ele ya kama. Vai pe an ofa mtala e te mi fa lu no walu no walu fifa out. Wewe ka ko vai ka ko ka e fa le ngo ai ngo fa fifa out. Fa lu no walu momoli ana fa momoli. Wano sa foi mai America. O ifo ia siana fan e fa ngau America. Ia. Oi, o de live de wanga. O de ngano ya o de live de poka la. Iyo. No ifo la no ifo ia one of city. Sorry. Why ia ka mai ki ngoi foi o de Fo mai se o ngai o cousins. A te fi lo tau sango tangata no ifo. Ta mai tila i te peta se furu lua. Se furu tolu. Ia. O uri fo ale fa mai ia ngai ka mai ki mai Anko asiata ia ka mai lo fa pe o ia le so tanga me anko asiata do you know Lose Lose o vakulo oh yes no he's my bro he's my em faina avatu ia can you give this to my dad vai ia ko me i lo fa pe o ia ka ke musu ale me ga ro daddy ia se sia oi ia i Lose ia Atara fantu tato wom panga ale tato por kala mede nei manga le fia si fa vo ka ko papa kiu e lunga I tato liu foi tato ia no saula mana fa mori o saula ma o va ko it's okay I'll say hello to your dad ia o saula o vili mai o media voctoli e fa mori o sauma a fa mai vai se uso langa wo mamau fanga leile mele wo I la uroti ai li foi nga ka office mantora fa lu ai le fa mele lile ya o so fanga vai la ka kenge masang wa I la ta mai ta I pese raro tonga po se ku ma oli nei rotuma ke vai nga o lakua fa mai nga lo walua ka u yai Rose ya o ringo ngai lo ya Rose o la turo ke roi nga o ku ko fa per fa malamanga ke pa me fa mai Rose, vai. Vai via Rose. Ia ka maka o fai Rose fa ka se ala ia. Ia au telefone ila jo si la via la sunga ri California. Ia la ko ka ko isa mo ko fa ga ka si. Ia wait what live na lua ma fut ina I o California na so Ai me ia e tedi anko me ko tedi mo dis papa o papa
Wala ma foi le por kalame ne. Langa te lo e na isa no mai lo ana nei le ya chawa isitina ma tu le fa ma. O swinga lo le ape foi por kalame le fia fini. O mo fa aka. Yes. O pese. Awa e loa io. Pese vai lá. Ai lo foi na donwa na e au mai lo le sau noanga le au lo langa le se lo sau noanga. To tele mo tanga sengase to tele na itina ma tama tua. Lai le fale. E pe ngo fa ku le kalanga sia o lo matua nai o iva fitu sorry iva lo tu sanga va ataro fatia va purchase. E mana lo matua e America. Nga fa me kia. Mai asiata au te fia ma wela wat. La nga ngo kifanga e sa ngo mai lo o fa pea. La sui la foi. La me ese mai male manisi mata upu serious. Ai ole ata tifalo la ata si mo tanga sengas. Faina e tatu tala mali. Maro kofa. Vai la mana. E fa si foi il tatu proclami. A fai mo sa ata o le tinama o le tamama tu le ne fiafi ia o le tautua fo ile mo e. O le nau te inga fo ile. E kele aka ko issue kele ka ko update ia ai fai aso le tua ai si tato atu se tau se mo o e ke ka i lava ringa i vaenga fo le fiafi ia le na ai mawai maisi alofa tele mo o tau sa mo ia le atau so ni u fa monianga fai ule ne fiafi nge fiafi fo i le fa fonga na kungu ia mes fo le kun mo ka i mo ka ko programa o le au mai le sunga fo le loia ia ba ko fa kai e fa kai ka ko fans Fafkai kupu makamari i fo lo fainga kukuri apu ala po kalamba ya so uma ya le nganga fia fo nga ya ai mo ngai kaimi ya alo fakuma o masiaka mo maro ronga lei ya male weekend lei ya manga fo ba ya so la sa ka ko fero e fo ai mo ke ngai mai kia ya o fa ma ko mo fa ko fa ya le na mate fa ma vai fatasi la si por kalamela so tayao ia ona e ai nai se i nai fuafuanga mo le lava ia sofo ia le toe na ma le laina le afonga ina foi la so taiao ni peu fa mvalu tama ole ia i nei swinga mo le vai sofo i tatou por kalame fa to ai update o matu le so taiao ai mo le nei fiafi ia ma wo se fiafi file mo le rofa mo le ngal le tua tatou feilo i le so taiao alofa te le tu ma ua ma godfather mo o to soifua me manuia